Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa. Wale ai ngā tautai, awa se manuia o Samoa, tai au marengwa.
te peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga taua sai le tai papa o le tua masanga o lei a lava o le ngata i fale e taele lava i le taifana e tautai ai lava sauma e afe olei a lava o le ngata i fale e taele lava i le taifana e tautai ai lava sauma e afe Say my more, ole
Ni usila no kala ya ke au eke koe fo I mai Ama wana kukongi vai ya suka kasi ma eka ngoela fo mai Ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye Ako le masinga au oe Teresa ua ese lau vibe Movili ya ile kaya po ai li kai kai I reply mai ile leva ole po uang ole good nights Oa e winga ngei mea kinga ma yolo ufai ai Koe fo I mai ngei Manguo elele Kai fai ngaka Ue mama wakulava Oki walelela Aruloa Awese aisea Wasili ailo kalinga Nekama fukanga Oke ofo Ilole alofa Iyo maka Ma efai mai ike fa amai kai me okele if you're right Ole mafua anga komule likeli sanga o musukele ai Posta kuwa o story nga ono maka maka ekele feel like Fai mai nga ke PCI over ai kusunga nga ke online Kai fai nga ka Ue mama wakulava Okay walelela Aluloa Amoise aisea Wasili ailo kalinga Le kama fukanga Oke ofo Inole alofa Iyo maka Kelisa Ofenga yelo mafaufa Ke fai aku anga yesa uvisa O leva nga ulele yako kakfafsa nga yesi e kala mo sa o mayako la mele kupu ile vale Afa yo sisi o keleke ya ika ukala sa o mai Mai lolo fifa kali ya kwa kele ya ngomai Umakula walofa ona umalo si umakula life Uma o wilonge Ekelelele Kai fai ngaka Waile fama ongilava Okay walele fa Soy fua Aise Wasili ailo kalinga Le kama fukanga Oke ofo Ilole alofa Iyo maka Aisea Wasili ailo kalinga Le kama fukanga Oke ofo Ilole alofa Iyo maka Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Vilanga ngai fa tala fa tu living va ngola woli la mai momla fa funga nga sa momano le fa yo le fa ya ma lo foi le o sai tu te banga wenga lo nga pa ti ai lo to pa yema lo to malu e be ora ma tuli mai le tai ona le la o di sina fa nga wenga e mai le po le wala ma fa foi nga wenga o le dia va ya so le fenga yele ai tu te ma fa va lo Filippa lo to pa yema lo to malu le au solo e ma lo foi le silsila ma no le fa to ma lo
le fa longo ti ngai long tu pa ia malo tu malu wa fa tonu le July se fulu male lua le vai ngola woli o le so for rail de ya so lus fulu male fa le masina o ke topa lua afe lua lima e o tanto woli fo ia le fa ungo le ya so le ta we to meet you fa pe le long weekend ya o lo sa ni tu le malu le tru fo ia le finga wenga le so fua e fai sira koma fai sira mano longa na toi fa wa we lola ia lea ya se ia ulia tu lava so mano lo le kirisi masi male tau sanga fo pe anta tu ulia na o le vai sfo ile lo fo mlanga le yo le tua e mo mo fa malo le tlenga ya te te pe le yele to ma tanga bai le tau na lila se you live before stimuli ma antu le ta tu ma tai le programme o le oli ma fo ngo se you le tu lai fa ile fiana nei ja, maar lole voor jullie vijf maar lole on sai juju mangar wenga pe o tofi ye lo to pa yema lo to malu le ngati tono au kilani ya va pe fo ya to no amino no to oi ya ma to no ma lole vole on sai ma lole tawa tai ya antonu o tanto lava ye dai au Australia Michel do fanga le fa ye le tanto ta longa I Brisbane Australia ya antono na wa malanga tu foi disi mai ni sa le se disi malanga tu la so antaiao ya o disi foi to ma na vanga wenga le santu wo samdinga lo tu malanga tu lo e tapo ia le foi vol tanto au le to Samoa e lana ta longa lo na lua le Pacific Championship lua fe lo lima le ta aloi malamate ma tonga antono sta longa fainto fainga talia ile tanto au ya pe ore ile tanto talo mo le vale o le to Samoa male kiwisi e volle madanto la fantulia ya le Suncorp Stadium lo mo au champini le tap sango le la kapili ki le dentro sanga ile so sa so ni wa umale ya tanto so ni ga lotu umale to na I umala mo e foi le ya ona foto a matano le o tanto talo ngana il fa unga ole vayaso ile tulanga e pio ia nisi o swinga ile tanto au o lo to vai to vai lunga I o le wa fa popo ia le li o ativalu li sati Clayton from Lalo ya ma Lycan King Tongia ona ua fa brualia ia nisi o alo le tanto tro le sunga ya Anta Mariota le li o Jaden Sua ila aula le to Samoa le vai ngole rinve ya solo tu mo pe numero tasi le li o Roger Tuivasa Shek lua le li o Brian Tolu Isaac Tango Dean Merida numero 5 Murray Tolangi le wingi numero 5 numero 1 le li o Blaze Talangi Fitu Jerome Luai ile fo wekio lo talo ile sunga ya Josh Papa Lee Jeste Vanga Payne Haas Jeremiah Nanai Simi Sasangi ya ma le sunga ya Junior Paulo le kapteni le tanto au ale to Samoa ole tashir swinga le wa yaina le li Simi Sasangi le sai lungo de for le au vanga le interchange ole wa amata le tanto talonga le fa ngol ve snei ja, o tu le lungo le do for le interchange lo sa di mail le Chanel Harris Tavita Benaya Yoelu ya le sifo ya lo le tanto tru le sa fa le verso sim va today ya le way lungo le interchange anti valu li santi ya le Francis Molo ya o i lungo le tanto do for now le interchange e tanto fa le ya pe o ta was timi was sola Lycan King Tongia Clayton from Lalo ya maleli o Tyrell May e pe ona fai lo mai le tanto vai ngale lo tu fa si le ta longa fai un ngole di foi ya so ya ton o le dawo mai ona fa to lo pe pa manta yo ba wa le menta uwa ya tanto mo le ngore fia tu utamata alo ya tanto sema kwa fuli o ye vra au koutoa ma kwa ifa lele la fua ya wa fu ni fia ni tanto tau fanga fua wa fu ni fia ni futi nga ulu ya wa le mena ye e fuki o le ulores ai ko e ko ima ko wale ko ifo kan kai dum ya o le tulanga le na le ni vai o sola ele me va penga che pole mai ni me poeta ele ni telefoni e ye ni me poeta o le temple ya ale show lungo TV ya e show no waka lungo TikTok e va pe le o le ma se show lo tu ma lo le lo ya le ma qua pa ko le far ko e le si vai ya ono no tele ya au ale no le ya mango le penga
ia o se tu ala lona le tanto por kala mil fa o le divers e fa te le lo foletu o le wa mo sini masele so le mo tanto ile malosio le tofa tu tau so vili lena molimawina i fo inisi o lena ma wiola tu soifu ile fa un vies ele ngan te leo se tasio fa la lena mu ai se pas ina o la ve se fa la tau ta vale o le foi na mai tu wina na ma wai se soifu o se ave ta vale fa mi se antu ile ngan le tu tanto te mo moya i manu ai sa mala ya tia o lo o fa yesu enga ile ngan ta o la matanga al wengo leo e fa before le Auckland Transport e fa tau le se tasi da mata tu nga le mo le pas ya ma we me so fu o tanga tai pe o ta o ma ye li poti o le nei fo i va ya so e fa tai le lo fo le tu o le wotau ma wosi na masel na ta fa pe tai tai yo le fa un ol dive so le makua fa o ka ko le po so le o lo ko fa lo ko pa ki pa ka mai fo so es el malo so vi ya e sa wai tua male timu pau le benta te whautai e le o sa wai tua male malulu e ui a ina malo si le savili malo si male timu ya o le na mawhanawhana le poa na poa o foi le vavea o na leila ya o le tūna ngā le dai tasia po ani fuafuanga le tātou tunu o le whai ungo le riva yaso ya e sila ma e va yane le tala o le tau wa po le alo fai mai o oenga e fuafua a whai ai le o winga na o le tau lena e fuafua iai ia longo winga o ki a ko au fuafuanga o le so ia e fa me va le la stimula o le o le te vai jiva ia e kau ia e sinka mai fasila le mero ko o le so antai au o le a pa o lo le au ato ia ai ye mana yuanga i le po antai o le so sa ia o le tai o le sa la vai ia le sulu mai o le la ia ma le so fu le so malo lo o le o te vai entu ai o le fe mai e ma tele ina a wo ye o lo no wing ya o kula nga ye poani tanto fa mo e fui fai fa e poto tuinis ya o le fontua e le leile va ya no se fali ia fai foi lan fali fai mo le me kakao i lano fali a vi fo se pa ke foi le ku yengi ma e ko ye be va ingi polo kasi ma foi ya a fai o nai lungo le mutia va ai ni wa me ma kwa fa mau le ye ila wa o le singa me tup na no fa tu ai lungo le fali ye ne va pele o kwa mau o lo fali skama ya wa kwa sa vidia vai le a lo fali a wa ku ka e fa mala mor ko kwa ya nga kele fo ile o me fufu ya tu langa na le tati ma yele fa unga o le ding fi so le kan tele ta lo fo ile tanto au le tu sa mo mala auto ta ya Australia le Gila Rules ya e pe on ta o mai la ele vaenga o lo ta pedina tanto ta longa o le son nafi pi ngu fo ile le pasinga tu la fono le o le tu la fono le wa leva na ta fa longa tu yai e ma fa yai ona e fausia le benta o le Granny Flat. Ia po se tamai fale voile, tamai fale, i lunga o lau fanua, e le siliantu lea, ma le fitu se fulu square mita. Ia o le tula fono le nai pei ona pasia, e pi ngulo na pasia ina, i tutono le pale mene le na pasia, i le asona dafi. Ia e matatuala, e leva pe a pasia le so ana dafi o le faatanga ile o ile so na faulo fat ile ai o le vergala ilalo o ai nga o le tula fono o le a fa pe o na fa maluina ile kuata mua o le tausanga e lua afe luono o le ama foi e tangata New Zealand ya ona fausia ni ala to fale e o antu le lautele o le fale ile fitu se fulu square meter i o lantou backyard e au noa e a male tulanga foi lele o le mo mia o se building consent e a po se whatananga wha tula fono lea mai o i lea fo i le council po le pulenga nu a le tau pi tunu ma le tau ai ina ia e anga va i lea tulanga e ta tau e i lantou o mea tau o home owners ioi e ese mea ngai lua e ta tau o na ona e oe le fali ia po o oi e ana le fale motu le ilunga le fanua lea ai a fa pe o le fale o le housing po se fale rent fale motu tong
a e kango whau e le whale. Ia e mana tua lele. A vantu loa la le whatonunga voi lele landlord pole agent. Soli, e rei ma se whakanganga i lalo kula whongo o whau e le whale lea. Ia uma ko le sfurfa aso por fia aso wa alu ese uma lo whale. Ia e mana tua. Ele aina o ta na o ilato. E iai o lanto whale motu. Tanto ia he novo mautatong. Ongo sa. Ongo sa. Ia, mai o le whamele whamatalanga lea. Ina ia whaantanga ina oe. E te tau ia ilanto e iai whale motu o na whamauti noa. Ia, o whale i o le a fausia. Ia po Granny Flats. Whale whaafengo fielo na fausia ina. Ia, mai te tau o na ausia ia ta iala. O le meka o le building code. Kuse i le mea fuilele ka o le kongi le moa e u le afa. Ia wem whaianga ka ngoi e whaulau whare o. Ioi. Ai o le whai mai. E tatau o na meet le building code. Ia mai e tatau fo. O na fausia. E le au ka muta. Ua iai o la tu tuspas. Ioi. Wa i whau ka i le whaingor kula fo. E tatau o na fausia. E au ka muta. Ua iai o la tu spasi. O longa wina. E le mawhinga e alu whai me lau whakaunga voi lele ia Bunnings mo le mai da 10. O au lau papa mausima. Ngai sa wale o e whaulau what. E ta tau foi o na whai loa i le pūlenga nu o le taupi tono. Ea le tūlanga o le aiai. I le teimi a mantai le ngā luenga po tā pena i le amatali o le ngā luenga. Ma le teimi e mai ai o na fausia ia le whane. O le mea maalia ngā luke whai kaua kuai. E sa o ele mua ngana tātou sa moa. O le mele ta o le tongi le moa. Ai u le afa. O le wha me i whaatanga i au noa ma se tālo sanga o se whaatananga. O le fui koe sa wai kongu i whamai. E ka kaunga meet le building code. O lona winga. Ia kaunga ia lua sua le kula fonga o le building code. O whena le me moa mai ai. E moa mai o le pule ngā nua au ki lani po o so spito nuna i to tono New Zealand. Ko e folo mai ei le i kua marakama lea. E kakau o ngā fausia. E i lanto o lo i ei to mai whaabito. Ma i lanto o lo i ei a lanto le sene. E le o lau kamaka muka voi le wa levan ka muka i Samoa po lai wha so loa whao ma apa foi i Samoa. Yang sang lole nei yo siu China por ka mi kyor ko ngu yang ai fai lole i chap so le sa wi yo le o le fa kanga i el fausiol le vanga fi fauso fani lungor ka mai fasmokia lo ke le lava mo ne wa kula le se singa foi le ai mawa ko yo la ka manga le nga fa ngwa fa alongo winga mai mawa ko la se le ngi fa alu le fausiol fa ya awa o me e ma fai I lano le tula fono na fa popo I le value o lo fa. Pea o le teimi te fia mana oi. E toi fa tu wish. O le fa fingo fia ina na o le fausi ein. E le mana o mia se consent mail account. Ai mo mia la le pui puinga. I le tulanga le pe o le iai. Ia le lei o le tapene no le ata. Ia ma fausi e tangata o lo iai le mo le meo le to mai ma le poto ma sani. Ia, ora ngā, o se kala ko ngā mō ka kōringi vai ngō lea wauti. Uala malama vai, wai fui ma le teimi o lau lunch. Ia, ma le teimi fui lele o nai tutongi, e te alu e te malolo ai. Ia, ngā whakoa e koe alu waila, ia le ke kūkū, ia me makamaka I o le kou kampangi. O whia ngai e le malo le tunu manisi fo le tau au whai ngā ruenga. Ma ngā ruenga e ka whau pia o ringi vai ngō lea wauti. Ia, le va tālo whātua I le vai ngale, wale vada mafuta mai. Aisha Manaima ele ngantoi lea fatalo fale to ina ya fotoli pese ta fotoli I fale mayava pasi Nicolau ele nganto I leo tavai asiata ale mafuto mele tavai asiata Nicole wea ta Steve male mo na Canberra Australia Junior Moli ya male Rubberfield Limited I Mahanga Drive Awuri ngalo ye joy. Ole afa to wina mo meo meta lima. Meta lima ale mafutanga ale tina ya fia fani
Ia malela tu vainga I lumama o tau pinati I le taiao an taiao o le a e mawai mo meo ula o pale o ato so o skoenga sikaiti e sikaiti ai o el tinapo o el tama ia e amtalia le taiao an taiao pe tu sale o le tula eiva le taiao I lumama o tale o le fale inga pinati nai o tahu ia mai o le a e filo I e fo el tinai ia fani ia malela tu mafutanga na laufofonga fia ai mai sei sia tina matua ia Berry ia o a mai si to ina manatua au le tango fu le si fuala au le si o le mea na pi ma ini e foi le lau fa longo I lau tino ia ma pi si panka ai lau silsila DJ no mane liki pao ka ilo ai si skula ki pe ma wa skula ki la ka ko ia fia mar ka ko for mai ngai o tanga o le si foi le kanga ka ya ku le yanga fuala au iskanga la ngor ka ngungu nga o le me foi nai fa u miela na ava pe el want to na le fa mai nai o tanga e la vas ka ma il mol me foi le lo chien box le fast food bon coup so on the valley lava mutu ai le valley male fa eche le valley le na o me valley le ta se fe so ya no foi le wosi se lava o e o ti se le na o le sa su ile o me ile na sala so ya no foi le wosi se lava o e o ti se le na o le sa su ile o me ile na sala so say ta fa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio samo ai o mo ni o si va le malama so o nu u tu ma la fanga I won't make to say face so far I'm telling a bear why fierce you for 11 o le cha foi le wosi se lava o e o ti se le na o sa su ile o mai le na sala so foi le wosi se lava o e o ti se le na o sa su ile o mai le na sala na 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 so say ta fa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wona lo ya o le papio samo ai wa moni o si va le malama o solo inu ui tu malala fanga I want my lo tu say fa so fa me tanga pe vai fia si va foi lava o le cha foi le wosi se lava o e o ti se le na o le sa su ile o mai le na sala so foi le wosi se lava o e o ti se le na o le sa su ile o mai le na sala
Lui tau mō le aso. Alofa whaauso. Brotherly love. Whaalinga I lona mata upu e tolu, a o lona fua I upu e fitu. Ia e tusi foi ile a ngelu o le e ka le sia I fila telefaya. O mea nei ua fai mai ai le paia. O le wha maoni ia. O le ua iai le ki a tāvita. O le na te tāla. Ai le aise na te wha mauina. O le na te wha mauina foi. Ai le aise na te tatalaina. Alofa whaauso. Brotherly love. O le e ka le sia I whela telefaya. Tasi leo e ka le sia. E le ai se whai tionga po se wha se a Yesu. I lona ola wha tua. Na o le upu wha malo, ma le upu wha whetai I ana ngā luenga le lei. Ua sila fia e Yesu. Le ono sai o fila telefaya. Le wha maoni o fila telefaya. Ma lona tā o fimau. I le atua. E ui I sa auanga a le malo roma. O le winga o le ingoa fila telefaya. O le alofa whaauso. O le whaatua tuanga lea. Na o lai fila telefaya. O lona alofa whaauso. Fai mai le polo a inga Yesu. I tautua ma au nanga fila telefaya. E ala I lona alofa whaauso. O te tuina atu I a te oe, le fai to toa ua avanoa. E le aise tasi, e mawhai o na ia tāpunia. O le fai to toa avanoa lea, e unu fale ai fila telefaya. I le mālo o le atua. Samoai, o lou so I fua tāpua, ia whaavai, ona o loua lofa I le atua. E whaatino loua lofa I le atua, e ala I loua lofa whaauso, I le isi o uso a tangata. Ua mativa Samoa, I tangata a lofa whaauso. Ua mativa Samoa, I tangata a alo lofa. Ua taule maua I lo malo, tangata a alo lofa whaauso. Ua taule maua I a tātou e ka lesia, keurisiano a alo lofa whaauso. Ua taule maua I nuu maafio anga, matai e alo lofa whaauso. Samoae, ia e alofa nei I lo uso a tangata. Fai mai Yesu I le e ka le sia I fila telefaya. O lou ono sai, o lou wha amaon, ma lou tāo fimau, I lou alofa whaauso. Ua o foa ina ia te oi. Le whai to toa ua awanoa. E te uru fale ai, I le malo le atua. A e uru fale, e fai oe mapoutu, o le malu malu o le atua. I lona malo e whaavavau. O le alofa whaauso, e whaalia I lalo nei. O loua lofa I le atua. O loua lofa lavalea I le isi o uso a tangata. Samoai, ai a I le nei aso. Pe a e alofa ia, whaauso I le isi o uso a tangata. Tātou tatalo. Le atua mamanai. Ia mātou ola. I le alofa whaauso.
e pei o fila tele whaia. O na fōa ina lea ia te i mātou, le whai to toa ua wanoa mamatala, mātou te ulu whale atu ai, i le Jerusalema fōu. Tātou ia mala ua fio i le ne iaso, e manu ia aia mātou fe au mga aluenga, lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Valley na love bese ale e whakasa Jerusalem fau I Amerika Samoa I lea fioanga o whanga I Jerusalem fau ia ina ai Amerika Samoa le bese whaingo ina aso so le vasa ale pese lo se lau lo se fulu malima tu spese ale kalisia fa potonga Kirisiano Samoa e pe ona tawalunga tuaila tantu polgalamina ole
lo I tau mo laso I le neia so whareile. E malani whaivea se peo na tāperaina ma whuera ato le sunga I whaafinganga ia Reverend e te soringa whaia mo pela malo silatino sili ai la le nganga wale tua ma lona whiringalo. Toi mo sisi whaamuponga le venga sfo tamiri wa tala tasi. In this update, the Mayor of Southland admits there'll be lessons learnt as efforts ramp up to restore power to thousands hit by destructive winds. A local state of emergency has been declared, giving civil defence access to emergency powers. Canterbury state of emergency will be reviewed this afternoon. Tuatapere, Ōhai and Mossburn have no drinking water, and bottled water is being delivered to Hamner Springs and the West Coast, where treatment plants are damaged. Southland Mayor Rob Scott says they hadn't expected yesterday's wind warning to be lifted to red. It caught us off guard a little bit in terms of that, but I don't know if you can ever prepare for that. Was more intense than Cyclone Gabrielle, albeit it was a shorter time period. The Public Service Association's rounding off the mega strike with a message. They're prepared to do it again. An estimated 100,000 health, education and public sector workers down tools yesterday. The Government and Public Service Commissioner are sticking to their condemnation of unions' actions, calling for a return to the negotiation table. PSA National Secretary Fleur Fitzsimons also wants a return to bargaining, but with fresh, fair offers. She says they'll ballot members for further strike action if offers are not improved. Police investigating the disappearance of Tom Phillips and his children in the King Country have located what are believed to be the family's primary campsites. 2 large, established and heavily concealed structures have been discovered in dense bush near Marukopa. Detective Superintendent Ross Mackay says inquiries indicate the Phillips family moved regularly between these sites, makeshift camps near Taanga Road and other locations around Marukopa. He says a significant number of items from the camps are being forensically examined. A senior analyst believes the sale of Fonterra's brands wouldn't be just a short-term sugar hit. The proposed sale of Anchor and Mainland brands to a French company could unlock around $4.5 billion in additional spending. That's news. In sport, Warriors boss Cameron George has dispatched any lurking Luke Metcalf exit rumours after the 26-year-old Aussie halfback signed an extension until the end of the 2028 NRL season. George says both parties were focused on a new deal. He says confirmation took longer than expected because Metcalf was honeymooning overseas. I enjoyed reading all those stories and knowing full well where I was at with the process and where Luke was at with the process, and my job was just to stay quiet and get the paperwork done when he got back from Fiji, and that's what we did. Kiwi Olympic champion Elise Andrews has been knocked out in the women's sprint quarter-finals at the Track Cycling World Championships in Chile. The New Zealand men's team pursued claimed bronze. That's sport. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu, amo. Sa yellow toy. Kalene wa watu ya peni. Ile akatai ya fia ala fia basia. Taselme ya manuia ya kalmuina. Little imatautu. Malepeni sun lalai mulinu. Etaitu pitoia pia. Sio utau langa manaya. Le fepula fimai le sami. Ota umau fetu le langi. Wasulungi ya umasia utani. A omasa bali bali. Le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu se I fai ma fia fianga ia lana tine matama olo si
tangi mai le wati olo o tu mai I mata pele ai o mai va masia pele ta to ai o pese matilo tino atu isi fo olo o tu mai ai le casino Mauna moli paata milo pe o se peram tai ai pupito oh le masina se e susulu ia Samoa lo umatundu se I fai ma fia Si vai ma te pese ta la to ulele a o mai va ni la lo oleni na o a umasia upele Watono matatau moa Wapa ai ngoa ai Samoa Le teni nau le Pasifika Wafai mamita ngaya ita Faapea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai Atele le au mai moa ia Samoa le masina se e susulu ia Samoa lo umatundu se I fai ma fia ia
Whawhiwhianga mai le kolisi mawalunga le fifi Samoa e langanta i lea o le sunga ia Ben Tana e vai tui foi o tātou polokalame whanga. Solo leu se anto le tātou teimi, sifulu whamara whamiru tau te ne le la e tasi. E leu whatasi mele whatalinga ia le ala kuso fia le lei o le tau tumala uranga a le Enterprise Motor Group i marakau a wale wha la uloina o le la tau tua i mese lamara ngantu i le whai ungo le riva ia so whatala whanto lai ai lau whatalinga le ala ma no le ngā nue ma lo fwoi le tau anta. Ia, ma lo le ponga fwoi lau tō pā, ponga mua, ia, wala wa tau tua ino se tātou atunu, ia, whātalo katu i le tāpua inga se tātou atunu, lo mwhai o na maua talo noanga nei tūlau le aso, ia, whātalo katu le Enterprise i le maru se tātou atunu, ia, tatono lo maulunga pela o na masina i tūlanga uma, ia lo whamaleanga leo le atua, ia maroso i whamaua, whamua, Tātou te tau whai wha mahalola wha mahalola o sai mahalole wha mahalo si foi. E wina whai mawhasusu ia i mei winga o le tau. Ia wau teile alo fo le tua o le ua maua sina masele mai le mahalo si foi o le angi o le savili. I le fia sien na fima le poana po. Ia sao le leia o le tau a tātou iau kilani. Ia mana tua lava ia i le tampa po le jacket tua le puto tawale. Wa po ia o le tama pe e sulu male la mo le 2 minute ia ma papuna ia na sui mai ia so eta wala le afo ia le tapena pena fo le wai le lo atu la mal tau le asuma male atu Ciao le vale tolanga le ala le ia woli ia antonu fo ia ona wata pena ia le malu le tunu e fia le tantu tu mala unanga o le wata musi na to al divai ngola uli o wingo le la le uta vai tu e pi tau fa mana ia le la sulu mai le ia sferi le ia pe le tau nona ia o tulanga le mato o nanga e tai ia wa ai le to tele le manu se tatu tu no o ma fai fo i ona su mai fo le tai au ia le ngatai le o fa na yo ia le fo i wa o fa ma tu ta vale tulanga fa pena ia o le fa tai tele na le tai au i tulanga fo le o le malu se tatu tu no lo su mai matala mai au fa ngai na fo le tatu tu bye bye Malo le on sa ia malo foi le fa malo si o tanto ye foi ile fa un ole venga so I foi ia le pi fa pisi o toto salava pe fa le tonu le ta ia ana una volta ngata fia volta vale po nei po na nei tai au ia po le sa foi pe tu ia sounding out ia le so ana tan sanga ta vale le ia sa le la va ia po mo ia tu la na ia pe ole tu la fo na ia mato ia e fitua sol vaiaso I vai le aso le lima le ia me se lavo weekend ai tele na fa pispise po il mato tautua ia le ngata fo le maloseta to tunu ia au le lolo fo New Zealand ato fo le tulanga o fa ka tulanga tau sa idio tabane tulanga fa pen ia e pe o Paulo las o tai me mo ia mano le maloseta to tunu ia em fai fo ona suma matala mai au ia sabal ban fo tato lotoa le tau sa idio sa fo nei fo ia ia som tulang fape ia le nei ia malo le mesili ia nei mo lo malo si wal tong to ino le anga ia tolpa ia malo samo le kan tik tono kilani fa be fo ia New Zealand to ia le pe o tulanga na fo le ole tato online ia tato website ia lo telemano no nei tato ai nga fo ia me se fo le lo le tunu ia lo fai on tausanga mai lo tato online ia me se lunga up north ia o la lo foi tulanga foi le Hastings ma Wellington em tulanga fa pena ia lo fai au na fa nga ia nei foi vai tau le tulanga foi le technology ma tulanga lo ia yo fa mo fie me uma tulanga fa pe ia e pe yo le tulanga na lo ia ka to nanga ia o tele ana ia ina le apply mai lo ta to website ia fa mo fie fo ia tulanga uma ia o la su mai la ia tani kabia tau sanga ia ma veri foi le tavale ia por sa foi le malo se tato tino le linha o mai su virgano la stulanga in ta pedanga mo le fai ngol rive yes le kan te le vi so vai so mo le le foi ma sina fe le va vela lo le tau sanga le sa le lava ia per tu langa na ia o tato
au nanga ia lo tele mana ma e tatu whapitoa pe o le ala fo na o lo tele ma i tulanga fo le le malu se tatu watunu ia ai ma se fo le lolo New Zealand lo mfai na fea le tatu o nanga ia i tulanga fo le o le mata o le tele o tangata e mata lo online ma ne si marto tele ia lo fa lo fo le tatu le tio tulanga fa pe ia le mo ia tulanga o lo su mai ma ia pe o tulanga masani ia fa pe o lo ilunga market ia o lo dai tatu lo toa nei e lua tatu lo toa lo ia ile tu o le party cars ia o le tu na lo ia tatu ta vale ma fitu afe balu afe ma ilunga ia o le si fitu lo ia ile tulanga fo le lo le school fa ma ilunga ia tau tatu ta vale o lo mau so sto inga ta vale tulanga i tatu band o ta vale la i tulanga fa pena ele ngata ina mo lunga tatu website ai o lo ia fo i ma payment fo le fua ia lo fa so ia tulanga fa pe ia ko tulanga masani ia fa pe le sei o ia fo tatu fa pitoa ia le discount ia pe te mana o fa cashback ia lo ia option na fua ia o ile mana ia male tulanga lo na umie fa ia mo tulanga ia tatu finance ia o le tatu telefoni masani o le o Barcelau ono tasiono fatasivalu o Barcelau ono tasiono fatasivalu ia fai ona vili mai maksotai mai foi ia po lo su mai tatu o tuatusi o le lima ono fitu anga i le lima fitu tolu i nei Great South Road i Manukau ia fai ona sotai mai le suna le lipule ia Terry Coon ia tamafo ia tau o papo ia po tau au ona nei o le ala o kusapia le lei ia faatala noa nisi o tulanga o lo ia malamlama ia i laulava ngana ia fongamua ia manuti leina foi o faivalo kilima o lo ke ngai mo tautuaina se tātou atunu le tua ia le fongamau se tātou atunu tātou tu e wheiloa ai fo i se laulau mua le lofa maleanga le tua nui o faiva fongamua Ja, tātou whapidai o whai pe o dai tulai le rivangula o li le tautumala o danganale Enterprise Morukupi Marukau lima whi o le misia le tautua ala vitalenga ia le ala ukuso fia le lei i le lima fitu tolo Great South Road i Manukau a whani gai nā. Ia pe tianga i lunga lātu penga te whai langi nā ale enterprisemotogroup.co.nz. Te mila kula wantila wa se e tia lusfulo miru tu te ene ling tu la e tasi se mila tu mau au rātu le polo karame la rinto ole ola. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Sala tata boya tu te musuma tapuni mai no utu. Ete so ona ma apa mai mafuti atu lo ulu. Wafa adi no poto ya upu mata.
wapi o ai le amo fau ai longa te loa longu fa ano noa o te no foi le aso asoa wapi to se tama i te ine i titi le fa amo moe i no tō moa wapi ia ua se pui mu i le pui no le pato anga masua pala pala sole tangola sipuni tangola pagusuka ua lewa uma le falawa matane pule oe pepi anifuka o tele isau ise umukuka tele isau fo ise pagutusuka na osa ia te oe ona ole tapa ai unga ole pa ai poi ponga lewa ngamosua ya so uma whatever ona we know I ngala bai ngai ngala api polinga to te pue pue ata mafea so ai pele ai so ai nga leilo mai ole munga na tau fala la tapa a ole nei wa etani ile baila wa malia i lo tina wa malia lo ulo toina u fai unga lea wa o toli mai ai ai wa etanga i mai i lo ula poa wa le manongi la wa ai o lo upopo le tula fono au oela mana e tolo tolo malo malea na ona na lo mea ai la fa so le tangala sipuni tangala pagu sukata ule wa uma le fala matale pule oe pepi anifuka o tele isau ise umukuka tele isau foi ise pagu tusuka na osa wia te oe ona ole tapa ai unga ale pa ai poi ponga le wanga mosua ya so uma so le tangala sipuni tangala pagu sukata ule wa uma le fala matale pule oe pepi anifuka o tele isau ise umukuka tele isau foi ise pagu tusuka na osa wia te oe ona ole tapa ai unga ale pa ai poi ponga le wanga mosua ya so uma ale pa ai poi ponga le wanga mosua ya so uma ale pa ai poi ponga le wanga mosua ya so uma Yo, Julia, Ariel. Hey. Siva, Siva, Maya. Hey, hey. Let me hear your whisper. Let me hear you sigh. Let me put my arms around you. Let me kiss you now. To my lonely mind. Tau tala mai dia boy. Itau ina eloa. Olo alo palena. Tele ia ole samni. Tele po ila au ole vau. Tele manu pelele ila langi. Tele teine apakasi.
for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crewcare.co.nz. Tato te mana na o umalava ia sa ole whainga o loa tui whaonga. Ia mana tua, tui whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tui whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tamaki, Turiki, all together Auckland. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga mai le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le tātou podkalame o le aretole ola o te whawhiloa ia te oe mawhai o na whesotai mai fo I le nei aso. Whapitoa fo le whaatalofa atu I tātou na nofuanga fo le to ese I tawha I oi tanu malala ia whapena fo le to ese ia po le nofuanga o lo no nofua I tātou so matua whawhine I vai ata I sawa ngai mawatala ia o lo o whafonga mamai moa mai tātou podkalame nei o le areto le ola yaso taitasi malo lava le on sai. O le mata upu le yaso e mawhai fo na whatau mo oe. O le kolose lua o le mawhai upu se fulfa e whapea. Ua na solo I sea le tusi lima na salai I tātou. I tūla fono sa te e mai I ate I tātou. Ma le unga le whai upu mai. Ua na whaamawina ia soli tūla fono malava. I whao o le sa tauro. Powerful le phrase lea, foi tau lea. A le upu o whautuina whapea mo oe, e mawhai e Yesu, ona solo I sea I au whaamaunga leanga, I le tuana o au records fo ia leanga, e mawhai e Yesu, o ngā ave e sea. O le foi tau e whatatau I le vao le tūla fono, malo tatu tau mawhai, me whelo le human efforts, o le kako kau mawhai, ina ia ola ma muli I le tūla fono. Pita I o le unga o le aso, e le aisi si atotoa e feio le tangata o na mafua mai o le tangata ngasala. Always lava e feio lava I le unga le aso. So taluaila onga o le tūlanga pangatia tātou whai maila le tala, ua ala ngata tauai o na oti tātou I le whaamaumaunga o le tusi lima tuai. E whakakaula I records o kākou pe a fua I le tūla fongo e umai fonga e anga sala I tātou uma. But good news ngai mo oi. Ai ona o Yesu na maliu I le sa tauro. Whai mai na ia tutu I ai o tātou records tuai. O tātou tuua inga leanga. O tātou vai vainga ma soli tūla fono. Na tutu I whai mai. Po le ale tele o soli tūla fongo ma anga sala ma mea matanga o le tuana. Ua whaamau ngai, you know, o le taimi e te talia I nai le alofa tū no le tua, ma e whaatua
tua i le galuega mae a Iesu na faia i lunga o le sa tauro me sini ngai mka uki e kupu ia te oe. O le taimi fo i le ngae o ko meki ai o na solo i e sea e le tua wha mau maunga tuai na tātou salai mai le tū la fongo. O le upa whaperta wha sa moa o le solo i e sea. E upa whapertania tele na wha ngai lo minga whapertania, translation whapertania o le cancel. Le winga cancel winga ua whaalea o ngā ina nei molianga. Longa winga ua e mama wha solo ako ua le ai se molianga e wha maungia. A tau me tele taimi e ke ua e whaia ni molianga pe foi o oe o lo i tawhai ngaka o oe o lo i vai a ata. Ua e nofo ia pe ua e mangalo foi. Ai o lo ia ia le me o lo whawhatu uru ia ki oe. Ua maunga i au wha maunga o au records leanga i te tonu o wha maunga le malo a whainga whasio tengata ke mangalo mai. E le mwhaianga koe ave se au records nga e maua ia ke raku ki fiaru sia kumu. Ai maua whonga le ai e le kaunga maua sau visa o langi records leanga le nga oi. Ia le nga whasio kangaka. Ia le sa e moe kolo se tulou. Ia le sa e a. Ia o le sa e wha o lima. O le sa ia ke leo records el mela. Po le alo ako koe mangalo me whale pui pui. Ai ke laku lu se mea e koe punga mai au records kua inga. Ke rara me kupia oi. Ke whaalo ko me pu koe pa mai alo mawhau whau lunga. Koe pa ai lalo. A wafo e leo mawhai o ngā so loia e sea i au records. Records i au leanga. Mata ngā e lea isi e koe fia kea ia. Fia kepa ia. Pada good news le ngei mo oe. I luma o fofonga o le tua. I le taimi ngā e wha maua lalo ai. I au anga sala. Ma e talia le wha mangalonga Iesu i lo wolanga. Wha tua i le ngaluenga mai. Anga i whai le sa tauro mo oe. Ke loa. E automatic ona mama akoa i au records. Me mo ia. O le. You are so innocent. O le innocent winga. O le ai se mea e palapala ai lo wolanga. Le ai ni maka leanga. E leanga i oe. O oe. O le tangata mama. O le tangata faupeia o le pepe. E le ai ni records. E ai ni records leanga o iai. Ua koe a mata oe. Ma le ri whaola o Yesu. Le tua wha whitai ona ua e wha mama ia te matou. Wha manuia lo watunu ona o Yesu. Amen. Yeah.
sanga e o manta mai le Peace Chapel tolunga tuile polkalamenda ole a rito le ola mo e ma mo tanto uma le ringa so for raile ma le ringa so anto e pio le taperina ma funga da to le yesterday just le sunga le fife area pasta la fai le copa le Assembly of God in lano I savai ya tupu maola na upu fola ma ye mo pe le sunga e le fife au le malo so le tino sili ai la nganga wala tu ma londa firgalo la to mo e se si ona fa proponga ile vai so fo pe a mai a le so malo lo le Labor Day ile a so nga fua Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ja, ua join sfuluning ma bedu tun tano le tula e lua tano lua fa funga le tulu sfa proponga o tatu tala I vai fanua pe ona ta bedinga ma funga datu e le vai on telefoon wala Radio Samoa mo te beding Alo tonu mai ni sine o tātou wha linga ma wha silanga. A wala vai le long puili e o lo topa ia. Malo tu malu ni si foi o wha moi anu e ka le sia wha pefoi. I tu maloma a inga I tu tonu o au ki lani nei. A wala vai lo nofo sila fia. E tu muantu le tātou lisi o wha silanga I le wha linga e wha pēr. O le wha silanga mo I lanto uma e tu punga mai a talataina nofo maui mai tua to inga mala talataina. E matawhanga I ulu tongia ia le pata. O lo alana I Samoa, Amerika Samoa, ma so se tafa o le ke lope. O le awhia le tātou talatanga lona lua e le tuatusi o le Church Unlimited Cafe. E le tolu pa lima teata tu Rowdy West Auckland. I le solo to naia solo sun maliva. O le masino November lua felu lima. I le tulai se fulu lua I le hawauli. Ma tau te vala awa tuai le ava ma le wha aloalo I le pa ia ma le malu. Io o tautu langa wha lupe. A fifia mai ma tala au mai. O lole awai mai. O le ale wha tali ai fuafuanga. A le tātou ainga po poto. Monisi whamtalanga, a whai te lala I tono ni sila, o le numero le telefoni o le o lua fitu, wha lua o tasi lima lua ono. O lua fitu, wha lua o tasi lima lua ono, a whai o nei te lala I au se talia, o le numero o le o wha tolulua valuiva, iwa lua iwa fitu, o wha tolulua valuiva, iwa lua iwa fitu, ia le numero nei te wala iai, ia wala vani si whaam talanga whaam taiolo se nia le tātou silanga e talataina valusia talataina leala I sala noa William Palmer to inga malawa alotu talataina mai fopo ono sai Palmer. O le a whaia se whaalinga la e le Pasifika matatau pe a po le malu. I le tapuke o Tara Community Centre I le astona I nei aso se fulma le lima o November I le tulai tasi le awoli a nga I le wha I le fiafi. E ma whai ora whaiso la I Samoa e wha ali ai lau pea po o lau malu. O le a iai wha masino wha abitoa mo le tauvanga. Morisi wha mtalanga, pea whai o nei te fia malama tili, wha so tai I le whalatua ia Sabrina Fale, I le olu tasi, iwa o le tolu o tasi, olu tasi, iwa o le tolu o tasi, morisi wha mtalanga, ure ngalo la stone nei, kei fo iai lo malo I ngai se wha I longa wailele I nai le te puke ho I o Tara. A waringa lo solo minga o le tusi o le songa fantasi e masaulo minga o le vau filifili e mawai whalapenga o Samoa I sisifo tutuila mamarua o risi o talatu o Samoa o alanga upu o le matafa I o le matai le whaingo whalabalawe e pei o whai poiponga maliu leo si o singa o ainga fesila whainga o paolo o si I whaaloalo whaalangingo I kalesia ma le tele o le gangana o whaaloalonga e na o le fitu se fulu tala le tau na lo official Radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobble Avenue Marukau e maua tuai saulo minga morisi fam talanga bala le lua ono lua tasi lima I tolu lua ono lua tasi lima I tolu pe taka yane I le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e fai mai ei sau oka whaafetai. Ma le tātou whaalinga mulimuli lewa tau no mai Pasifika Cup Festival o le tālonga o le soka.
Mo tama matine Samoa umai au kilani nei e ta alo i le ta longa o le soka. O lo mantou wala wantu i tama matine e iaia lantou tupuanga Samoa. I le vāo le se fulu luanga i le se fulu lima tausanga i le mantutua i fia awai le ta sanga soka o le Pacifica Cup. E whaia le astona i aso mua Novema lua fe lua lima. A whaia i eilo nau ma le mitawitanga e whai masui o loa anturu. Wala maile numera leo le olua tasi lima valuvalu tonu iwa wha. Olua tasi lima valuvalu tonu iwa wha. Whaptai o lo seini e fitu mo le Pacifica Cup Festival o le ta'alonga o le soka e pe o na wha moe le wha tonuina e pe amatalia i le aso mua le alabasino Novema i le nei fo i tausanga. O nisi nao tātou whaalinga ma wha silsilanga o lewa tonu mai lea i le official o le Radio Samoa. I le nei fo i vaengo lea wulia o whenga i le tunu mga wenga tiutia ma whaiva lo filima wha wau o le nei lava so for Rayleigh le ngante tono New Zealand. E wha befo i antunu e mamau. Ki au fo ia pe whaile i malau lai shan. Ngā fo i lunch ngai alu el se fulu tai au. Le la akale rua i le koe uma. DJ
Fatala fatu I lau whaafong anga le ne tu lao le aso a lo mai au tātou tālafone mai lo Radio Samoa. I talo to mua, o le aso lulu le ne vai aso na alia e mai ai se tāsio whaalavlawe tau ta vale, I Tamaki Drive I au kilani nei, pe ona tāpuni ai mo se taimi ono o le mata utia te leo lea whaalavlawe. O lea mata upo e pe ona li potia mai na lawe ve ai se pasi lau pasese ma se tamai ta vale. O le matau te tele o lea la vea na I wai lava o na sasawa e ai se afi, ma whaatama ia umai ia ta vale. E toa tasi se tangata na maliu I lea whaalavlawe, ma o lea sa tau aveina le pasi lau pasese. Whaamauina le toa tele o sui o whaalavlawe tutupu whaafua se I nai ai I lea whaitu I le taimina tupu wale whaalavlawe, tau mawhai e whaatino o lato ngā luenga le tau tinei o le mū, au le tali atu fo'i I tangata sai ai lunga le pasi, ai maiso le tau mawhai e whaatino vaenga uma, mō le saunga le mū o tangata lau tele. Ma I le tulai ai o lea whaafi tauli ua tu ina mai ai upu whaamawhana whana, ale pule nu o au kilani, ya Wayne Brown, o whaamaisenga I a inga whaavau o le li ave pasi, ono o le whanoai o lona soifua I le nei whaalavlawe ua tupu whaafua sei. I upu whaamawhana o le li pule nu una whaamanatuai le maa ale tele o le ola, ma e tatau ona o mai whaatasi e whetau sia I maa lolo whaai, ona e le mai loa lava le taimetu ua le maftanga. Na o mai fo I whaamaisenga le sui pule nu I a Dulcie Simpson, ma ia whaalia o se whaalavlawe o whaate I ai le to tele. Ele I manofo fo le company o le Connect New Zealand, whaalia I fo I lo lato manatu whaanonoa I le maliwa I o so lato tangata whaingaluenga. Ua whaamauina le toi tasalai o lea awala ma ua toi amata whaasolo foi feo ingo pasi mata vale. O le afiafe o le aso tofi po le toe lua se fulu minute I leitu lai whaana whaate I aile to o tele o tangata na ilungo le vaalau pasese, whaapena whaimalanga atu mō wai heke, I le tula I aio se mu ilungo o lea vaa, ina ua o atu I le whaitu o Hauraki Golf. I ripoti mai le tio whaawau māloa New Zealand, na tā ua ai le whaanatinati atu o sui o le au nanga o whaalavlawe tutupu whaafua sei po le Emergency Services. E tolu ni vaalawe ai o le Coast Guard New Zealand, ma sui o le tinei mu e tali atu I le nei whaalavlawe. Tā ua e se fulma le valu le au pāsese na ilungo le vaa, ma le toa ono o le au ngā lulue, na whaimalanga atu ai alia e mai loa le whaafita uli. Whaamauina fo I ripoti sa iai se tasio tangata whealua I vaa, e swafa I a Bruce Cameron, na I le motu o motu tapu, na I e whaalongoina leo o ato se vala au mo se whasoswani mai lea vaa, ana ta ua fo I lona I loa ato le aso alua e mai lea vaa, pe ama le tasi ma le lima maila le mamao mai le motu, li potia fo I sa iai se vaa ua whaingoina le Fuller's Ferry, na ngai atu I lea tu na iai le vaa lau pasese, tau mawhai e tali atu, e ala I le avesia mai ai o le au pasese, pe tai e le imanuiana tau mawhainga, ta luaitu langa le maualunga tele le vaa lau pasese, ma le sau tele o le vasa, ua le saonga le mu. Ana mawhai o na lawe ina mai ma le saonga le mu le au pasese ma le au ngā lulue o lea vaa ina wo o atu ia vaa lawe a po le Coast Guard New Zealand ma e o le vaenga o le tine mu. Ua whaatino nei su enga I le mafuanga o le mu o lea vaa lau pasese. Inisha tala o le vaaya peo fōlinga lolo wā o le tau ma le angi mai o matangi malolosi mo le tele o whaitua New Zealand. O moli maui nai le tele o whaitu o le South Island ma vaenga o North Island ua matua I whaaleanga ina. Toa tele a inga uanga I ese mai o lato whale. I mātu o Canterbury o whaamauina le whaasauina mai o se tasio a inga I Oxford. Ina ua whaaleanga ina le tau alungo lo lato whale. Ma moli maui nai le tele o la o la aua pa ua tua I tutonu o le lato whale. Whaamatala le laki o le leai o se isi na matua I a afia I lea whaalawlawe. Whaelo fo ele ainga le langona o le mautonu ina ua a fielo lato fale. Ili poti ma le News Talk ZB o le ua a mata o na ta pena le fale asia ainga. Ma o fisosoni atu ai fo ile to atele o tau ainga ma e o tua oi. Ma o lo fa anati ngā yoinga a o le toe angi atu matangi malolosi. Ua whamauina fo I tu saute ili tu o Hanma Springs o lo wheta ia I vaenga o tine mu ma se mu I le vao matua. Ua ta ua le matau tia tele, ua whainga tau na tau tinea ona le malolosi o matangi. Ua malosi ai le sasawa ai o le afi. Ma ona le malosi o le sasawa ai o le afi, ua anga I ese ai le to atele o tangata o le whaitu. Whamauina pe a ma le lima se fulu ainga ua anga I ese. E alfi ai ma I lato sai le whale tali malo o le Bremer Lodge and Spa. O lo whaasolo pea ngā luenga whaatino au nanga e tali atu I a afianga o le tau.
Mai tala mulmuli ua awai atu nei sui o le vaenga o puipui ngā New Zealand, le New Zealand Defence Force, mo se ngā luenga tele. E fesosoani atu i le malo au whatasi, ma lātou tau mawhainga o le mata tu ai o ngā yoinga mata iala ua whatuina mō Korea i mātū. Le vaenga o ta o sanctions monitoring. Ele ngata i lea a ua whamawina fo i le awai atu o sui o le vaenga o puipuinga, mo se Port Kalame wha military wha avau malo. Whamawina o se taimi mua lea o le awai atu ai le vaatau o le Royal New Zealand Air Force P-8A Poseidon i se Port Kalame e awhi ai maisi atu no. I se pepa o whamtalanga me le vaenga o puipuinga o lo ta ua ai e lua se fulu vaatau ma le lua se fulu o vaa le tau a New Zealand o lo awai atu i lea Port Kalame e awhi ai atu no o Japani, Amerika, Australia, Kanata ma le malo o Farani. O se Port Kalame ua manatu e sanga wha mausali ai le ngā lulue wha atasi o paanga nei i tūlanga o le puipuia malu o lātou o ngā sami mo lātou atu nuu. Whamaonia le mai ai o le Port Kalame o le ai pea le Poseidon i tutono Japani, fesosoani e mātai tuina ia o ngā sami, ma tau fia le tele o whela ua inga whaasoro tū la whono i le vau waa. Ia mauti nolo o sāvalia pea ia inga mta ia lau malo au whatasi. Whailo fo ile anga i ato le HMNZS Aotearoa, mase au helikopa o le Sea Sprite helicopter e whaawaua na ngā luenga whaatino o le mātai tuino o ngā sami matali atu e ala i le avato o tiso o waa. O le awhai malanga atu fo i lea waa e Asia, Vietnam a Filipaina e tu sai fo i mga luenga so whaatasi a o le maalienga whaavau malo o atu nuu nei. Ua mai asainia mō puipuinga o le o ngā sami o Intia ma le Pasifika. Po le vaenga ua taua o le Indo-Pacific. O tātou telefona mo le nei tū la o le aso whaafetai whaafunga mai, tau whaasoifua. Radio Samoa. MEOK with 30 ground, let's go. Yes, you can. You call me a girl. Yes, I can. We can roll down the street if you want to, lady. Cause you're my baby. My baby. Yeah, o falongo, o tamu. Sa o fo fatali male, o no sai. O mao, ele umalo saluai. Ilo fia falongo sa upumai ya wehani. Ma imau, ma futanga, ma fana. Be analea ile fili ole ne yolanga. O ulangona wa mawaluma ia asunga. Lufa walunga o oema ui asouma. O fratu uatae uarai vai. Lefia vai, lefia bayatu ia orhani. Se upumalu, refailea mao pusulu. Ni moa molulu, iuliupulu, weta musu. Se masalo, wa emusu, yata ita. Watamu o ukufa besi, finu stila. Taulemu, lo ufatu ia ufainga. Soy foia e malolo i lo ainga. O te fia faia tu masongi, yo fofonga. Tinga o
freak, I know that. I'm puffin' weak, I know that. She wanna have a Rolex and she wanna drive a big Lexus. I suppose that I gotta buy her anything she want. But you need love too, right? So I get it done.
tinga pe a fai ai tu e uma i lo shan e tu fa po e va ngai le fa a tu fa I find my name you love me today I find my name you love me today apa usulanguna ai ma uma wa you siula pe afaya utalinga jatali iso alufa utili twimana useyo utaya alufa maine ilusha umama awa utalinga ulefili uluta fafao I find my name you love me today I find my name you love me today I find my name you love me Mayata Ata Olau Tala Tala Paapaulo aya umala upaanga Aomaeva Ilefanga Ilunga ole matafanga Fafati papae maingalu Aho volasia semana tu Iate oele pele ilo une fatu Ta umaya So walofa mo ita ai etele yalu Mata wa matiki yoluma Itamo mai fusi atu ita E sulu mai fo ilau mama ilo une lima Ma etangi Yo walofa mo itaile fa aluaina
Sa ili ifeti Emoni maunela wani amanu I alexani sitani ma No ua ue pofe oya O mo ona ono wanga Ia liwa oe mafua matana E auro oe timau ino uangana Sa ili ifeti Emoni maunela wani amanu I alexani sitani ma No ua ue pofe oya O mo ona ono wanga Ia liwa oe mafua matana E auro oe timau ino uangana Manulelea se ifa animai Lata mele monie Tapifa alomo iai Esenea afaikata Olea lopa me auma Ima ataua loa lopa eleliua Sa ili ifeti Emoni maunela wani amanu I alexani setani ma No ua ue pope oya O mo ona ono wanga Ia liwa oe mafua matana E auro oe timau ino uangana Manulelea se ifa animai Lata pele monie Tapifa alomo iai Esenea afaikata Olea lopa me auma Ima ataua loa lopa eleliua Manulelea se ifa animai Lata pele monie Tapifa alomo iai Esenea afaikata Olea lopa me auma Ima ataua loa lopa eleliua Ima ataua loa lopa eleliua Lisio fa vivianga sui fa filoin te tolu moi le divang o le so ilanga yan tu man tu ba aveta vale e piki le fana wa onga le timi tu wai fu ya onga ile so muli o le divang so o le masida o to pa le o tan tu olia ida wa to dingling tu lai lu va tala van tu dai sidi ile fianga ya da nai ba ma nai e oi kai lo se si aveloli tonu Australia pe maua e le to anga inu ana fala au ma foi lo sa to ele to le panya li ma wil fa ngola venga so quindi sa velio e ba to male ba to mai le divang o le so
Io wai nua wai fuala au. Tato te mana na o malava ia sa ole whainga o loa te whaonga. Ia mana tua, te whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa te whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O se talawhiawhia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Car tua tusi tasi dua lua, Lincoln Road, Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia, Peter Prenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O se tala fiafia nei mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne o na whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mautou Samoa i mangele, e nao le lusful tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou eanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, Morisi whaamtalanga whaafsauta iane, i le olua tasi o lua o lima valu tasi fitu, Morisi whaamtalanga, i le tātou vaiesi, vaisa salapa, ma le vai tamalingi. E ngao sia le Lifestone ma a whaamanatu anangata, i ni tau ngofie ia ni sila atoa. Ele ngata i lea e o atu se 10% o le tau lau maa e mawhaira whao i atu le Lifestone Foundation mo lau i Kalisia. Mo le tele o ma a whaamanatu silia ma le onu se lau, o le a whai mea lofa atu le Lifestone i lau i Kalisia. Whaatonu loa se ma a whaamanatu o se e pele ia te oe i le lifestone.co.nz pe wala au le o var se lau tasi o valu tasi valu, o var se lau tasi o valu tasi valu. Tasi lima i watu, amo. O lawa se anto le tingi le wanchi le radio Samoa toi lus fulu ono minute ona tale o link la e tolu tale tolu. O le toi o da tole on tatu tala i vei fanu male sa fa fonga ye e le la e lua i le o le dei. O fa mixinga mo a inga wo me masani le sunga le fa fenga le sa ave mo tusi matanga wenga i dai le Kalisia. Me tutisi nuuli Amerika Samoa le sunga ia Reverend Livingstone ia olo o mahutala o fa ilangi le folaunga ia olo faanga e momoli antu i le rivaenga le aso mai le sunga i le awa o soswani le tofa ia pangamali i opo whaivalu ia male ahinga ona o le mala upa ia le tua ia maua se no fuanga i le lang ia mi se fo i la toa a mia le tua i le neifo iaso male nei ia hava iaso. E langan tui lefa mai panga mali e mole tui malo whaanga mosionalo le tumaita ia Jennifer panga mali e yopu whaivalua antoa i le so e alona lua se fululua tausanga e maru e te lelo waso soifua Jennifer wa aile kade avele toi ina ai wha mua muane ana tala fuala au wha mole mole e oi pea e mahanawa i le neia so for writing. Ja, maar ik zou umai pio na yesu tamafo ya e Raymond Stiti vantul pa ye swafa ya vai lu tutusa lu fala au mal sunga la wa
tawi matanga te toi po ianga isi sifo au e taino e taino ino isi a mea whamare ma mea uma e na mea tele i le lau le mau tele kea Ai,
O te whasisilatu o toe amatalia nei tau manga whono au whai tula whono. Manatu o mātu I whau ma ua mai a fōi uia le sai sao I le tau tenga sālo I el pai o le palemene mo le tātou mauta ni malolonga. Whaftai le tua I ona manuia whasoa mai le aso ma le aso. Ua mawai se whaasiringa malosi. Tango au iai lo tātou walawina. Malolo on sa. Malolo whato to le tātou mauta. E whatati ese te unmanga mo malolonga, o lo sau noa le fionga le ministao tina, mata mai tai a tina anu, ma fioanga maanga fisotai. O te tapa ma le whalolo lo fionga le ministao mo le whaua wina o lau sau noa. Ia, lau fionga le fonga fitalai ma le malo le mota, e o no whailo atu, istaimo sola. Se ia uliliu ane lava, whaingata le tapuainga o se o tu malo pele, e anoa matas. Mafua i o no o tu lai, ile no fōle ne pai a inga. O le pai a maulunga i a inga, whapea lufi lufi, ma le tu tapau. Susu foi mori o ma le ailawa. Susu foi le au whaingaruenga pai a le atua. Su le susunga le toina o le pulenga anoa maa. A fiola o fionga le patele o le taitai o le matanga luenga. Ai a le mamalu I whawhea ngainga o lo no fotalo a wase manuia o le tumalo. A fio a inga malo ali. Su o lua le matua I uli ma moe onono. Whapea le tofi whasolo le ai o le tupu. A fio nganga I olo ma le suafa na yoti. Fio ae o le alo le mali atoa. Whapea le whale lima si tano a fita. Su voi lau sunga lufi lufi, le paia le tapua inga, susu ki makangaka. A fio a foa ma le whao seu, ma le mamalu ya ke oe lufi lufi. Susu foi kai ma fonkia, a fio ka pungu makala le fale, o le foi fale salvalas, ai kai ngange le kapua inga. A fio foi suafa, ngafa malo singa. Su morio male malu le lau. Su foi oer kumua, lau sunga lufi lufi. Su sa fainga markongo, kupai makai ngau. Whapea le fionga ya seu kakia. Kulou, kulou, kulou ngalawa. O le ngei foi kula, e fio momolia kuai se whafkai kele. Ia fionga kamali sa mako kausingi o whakas. Mai lo mako I kumaloa ngā makas. Lau a fionga mori o pio ke o filo, ua whamalo whai o whaiva. A whapiku au ngafa,
se whawhekai i laua fionga le ala ia sa mo i whawo malanga se pulona monanu. Le sa avea masui o le tūmalo, ma tau aveina le no foa ano a matasi i le tausanga ua tūna. O upo le atunu, e ta alo lava tama le ausa. Tau ina i whaftai atu, o na le tele o lo sao taua, ma lo walofa i le tūmalo. E tele fo i au ngā luenga le lei, sa whatino, ua tūmati ai lo tātou i tūmalo. Tau ina whamanuia le atua i laua fionga ma le ainga. O te fia whaftai fo i na iau mātua pele, ta mai atu whalna i tawhuna i whanueli, ma le tina ia eli inu le aso i loa whale upolu i lufi. Whapea fo i le ta mai atu i li ropeti chanchek, ma le tinga i asu ngalu o pea mai vasa tau ati chanchek. I siusenga. O lo tau tapuainga, apopoinga, matalo sia le whamui moi. Ai mai se foi na yo uso ma tu fafine uma ma o tō ainga i lo tō lango malosi i so se tu au whea ngai e au male nei whamui moi. E mo mori foi le whaftai tele na yo ainga uma i nei Samoa ma atunu mamau. Ai mai se foi i lau komiti palota sao mātou ngā lurue whatasi whapea na ia uo ma e masani. Matama whanau uma o sio mātou nu pele lufi i atu nu mamau. Satu mailo o tau langolango. Alofa, mafsosoani malosi maile nei whamoe moe. Whaftai tele i lo o tau alofa moni i lo whatau wa. Whaftai whapitoa i le tinao le ainga. Masi au whanau pele. I lo o tau langolango malosi. Matatalo. Whamalosi au mai ate au tami umu. O leo wa e malo ai le manuia le taumwhainga. O le upumoni e le whaingo fia tofinga. O le whaipule ua pale ai nei mo le 5 tausanga. A leo fo ua tofi le minister kapeneta leo ua whamanuia ai le nei pae inga. Na o le tatalo e le atua e sosoan mai i le vai ma le whatauwa. E tau ave ina ai i tātou tofinga. O le upumoni e le atoa o so tō mamalu se leo lo tau au na whatauwa. E tau ia i nou whapea atu, o lo tau pule lea, o au tali sapaia whatua i lele. Whawhetai le whae ea, whamalo, le whatupu, ma le whatamari. E ala i le whainga whilwhilinga o le tātou tūmalo. Ia, tapua i maia, ma se manuia, se i whaiso tātou sao i tamao a inga o le atunu. E mua lava o na o momori le whaftai tele e laua fionga le Minsta tupe. Laua fionga le sui palmia. Tainane fo le pulasili o lau whaingaruenga, tangaruenga o tupe, mo le tala whatau le tupe luafe, luafe lua ona o folasia il mautafono o Samoa. O matango fia mea uma, maua e whamauina le langolangoina, malosi o le nei tu maloa no amatasi, le tala le tupe o lo whatala noaina. E ai foi taofi, e tau na whailo nisho ngā ruenga te tele, mau au nanga e manau mia le nei tu maloa no amatas. Laua fionga, e sui palemia le ministau ngā ruenga te tele, na e ati na e lava mo le nei tu malo, e whapea o na whatino, o wa i a mausali ngā whatia ina ai o le awhia o le suinga o le tau. Na e o matou nu o lalo maunga mamanunu, se tana i ane lau a fionga le minista i au wala lau papa. No mai tauina, tele lava tawhenga, ua le mawhaina whasofuai. Ia nuu nei whamone mole lava. Ia, o nuu umol mato i tu malo, ia e mo mia le whale leo au wala ngā lue. Mo le silafia, ia wa tele o na ngā lulue manu nofo ia whanua fo i tuiuta o le nei tu malo. Whale wha ma whale apuna i tan ngalu. Se sila nei ai lana o tele ona ai atu e le ngalu. Ia whanua matafa. Ona o le malo se ngalu. O lalo maunga fo i ma whale vau, o le tali vai i le vai tafe lea pe ono ta ua le amtanga.
Se itana ia nge ai le matanga luenga, ma lau fionga le minista, sosoani vave, wau vave mfale tonu ia ele. Ia, lau fionga le minista so ifu maloloina, se sisilane lau fionga il falma i o le mato i tu malo. O a fea e whatino ai le ngaluenga, i le whatele ina o le falmai, whapea le au nanga mofo mai. Minista o aonga, to sisilane, fai aonga. Whapea le whatulanga ina lei o sikapasi, o whanau aonga i vaenga mtaupu taua. E peo le matematika, whasaintisi, ma aonga tautupe. Awa e nofo sila fia o le whanau, o taua o le tomai, tautupe e peo na sefe, ma le teu whawhainga luenga o tupe. Ia, lawa fionga le minista o whatuanga mwhainga whaiva, o se tu alalo i le tu malo. Ia sila ni poloketi, whai whatuanga, whaonga ai ni waila au. Po ati na e whaiwhaiva e pui ai le siso manga. Awa, nga whatauli maina o nepuna o. Ta ua o si o tatou atunu. Ai maisa o nisi, nei o mawhai o na whasosoani mai ai e whawhaingofi ai no whatinoina o ngā luenga i le nei vaitau. Ia lawa fionga le minista ta kata whao mai whafo, ia se sisilane o la se tūlanga i mawhai ai o na whalelei ma whalau iloa ma taanga o tangata ta whao mai whafo tūlisi, moro tu malo. E pe e le afu i whariwha, le afu foi so la ua i manunu, ia whapea foi le vai piulo. O le tele o nisi o manaonga le nei tu malo, e tal tonu o lo mawhai o na whatino ino e lalo poloketi, o lo lalo e lau wha malumalunga. Ao le avea le nei avanoa, e tau no tali atua inisi o mta upu na langa mai, e nisi o sui mamalu o le maota. Fatala fatu I lau whaafong anga le ne tu lao le aso a lo mai au tātou tālafone mai lo radio Samoa. I talo to mua, o le aso luno le ne vai aso na alia e mai ai se tāsi o whaalavilawe tau taa vale, I tāmaki drive I au kilani nei, pe ona tāpuni ai mo se taimi ono o le mata au tia te leo lea whaalavilawe. O lea mata upo e pe ona li potia mai na lave ve ai se pasi lau pase se masi tamai taa vale. O le matau te tele o lea la vea na I wai lava o na sasawa e ai se afi, ma whaatama ia umai ia ta vale. E toa tasi se tangata na maliu I lea whaalavilawe, ma o lea sa tau aveina le pasi lau pasese. Whamauina le toa tele o sui o whaalavilawe tutupu whafua se ina iai I lea whaitu I le taimi na tupu wali whaalavilawe. Ta mawhai e whaatino o lato ngā luenga le tauti nei o le mū, au le tali atu foi I tangata sa iai lunga le pasi, ai maiso le tau mawhai e whaatino vaenga uma, mo le saunga le mū o tangata lau tele. Ma I le tula iai o lea whaafi tauli ua tu ina mai iai upu whaamawhana whana, ale pule nua au kilani, ia Wayne Brown, o whaamaisenga I a inga whaavau o le li ave pasi, ono le whanoai o lona soifua I le nei whaalavilawe ua tupu whafua sei. I upu whaamawhana le li pule nuu na whaamanatu wai le maa ale tele o leola, ma e te tau ona o mai whaatasi e whetau sia I maa lolo whaai, ona e le mai loa lava le taimetu uai le maftanga. Na o mai fo I whaamaisenga le sui pule nuu ia Dulcie Simpson, mai e whaalia o se whaalavilawe o whaate I ai le to tele. Ele I manofo fo le company o le Connect New Zealand, whaalia I fo I lo lato manatu whaanonoa I le maliwa I o so lato tangata whaingaluenga. Ua whaamauina le toi tasalai o lea awala ma ua toi amata whaasolo foi whewa ingo pasi mata vale. O le afiafio le aso tofi po le toe lua se fulu minute I leitu lai whaana whaate I aile to o tele o tangata na ilungo le vaalau pasese, whaapena whaimalanga atu mo wai heke, I le tula I aio se mu ilungo o lea vaa, ina ua o atu I le whaitu o Hauraki Golf. I ripoti mai le tio whaawao māloa New Zealand, na tā uai le whaanatinati atu o sui o le au nanga o whaalavilawe tutupu whafua sei po le Emergency Services. E tolu ni vaalawea I le Coast Guard New Zealand, ma sui o le tinei mu e tali atu I le nei whaalavilawe. Tā ua se fulma le valu le au pāsese na ilungo le vaa,
ma le to'aono o le au ngā lulue na whai malanga atu ai alia e mai loa le whaafita uli. Whaamawina fo e ripoti sa iai se tasio tangata whealua I waa, e swafa ia Bruce Cameron, na I le motu o motu tapu, na ia whaalongoina leo o ato se wala au mo se whasoswani mai lea waa. Ana ta ua fo ilo na iloa ato le aso alua e mai lea waa, pe ama le tasi ma le 5 maila le mamao mai le motu. Li potia foi sa iai se waa ua whaingoino le Fuller's Ferry. Na ngai atu I lea itu na iai le waa lau pasese, tau mawhai e tali atu. E ala I le avesia mai iai o le au pasese, pe tai e le imanuiana tau mawhainga. Ta luaitu langa le maualunga telo le waa lau pasese, ma le sau telo le vasa ua le saonga le mu. Ana mawhai o na lawe ina mai ma le saonga le mu le au pasese ma le au ngā lulue o lea waa ina wo o atu ia waa lawe a ipo le Coast Guard New Zealand ma e o le vaenga o le tine mu. Ua whaatino nei su enga I le mafuanga o le mu o lea waa lau pasese. Inisha tala o le vaaya peo fōlinga lolo wā o le tau ma le angi mai o matangi malolosi mo le tele o whaitua New Zealand. O moli maui nai le tele o whaitu o le South Island ma vaenga o North Island ua matua I whaaleanga ina. Toa tele ainga uanga I ese mai o lato whale. I mātu o Canterbury o whaamauina le whaasauina mai o se tasio ainga I Oxford. Ina ua whaaleanga ina le tau alungo lo lato whale. Ma moli maui nai le tele o la lao la aua pa ua tua I tutonu o le lato whale. Whaamatala le laki o le leai o se isi na matua I a afia I lea whaalawlawe. Whailo fo ele ainga le langona o le mautonu ina ua a fialo lato fale. Ili poti ma le News Talk ZB o le ua a mata o na taha pena le fale asia ainga. Ma o fisosoni atu ai fo ile to atele o tau ainga ma e o tua oi. Ma o loo wha anati ngā yoinga a o le toe angi atu matangi malolosi. Ua whamawina fo I tu saute ili tu o Hanma Springs o loo wheta ia I vaenga o tine mu ma se mu I le vao matua. Ua ta ua le matau tia tele, ua whainga tau na tau tinea ona le malolosi o matangi. Ua malosi ai le sasawa ai o le afi. Ma ona le malosi o le sasawa ai o le afi, ua anga I ese ai le toa tele o tangata o le whaitu. Whamawina pe a ma le 50 ainga ua anga I ese. E au fi ai ma I lato sai le whale tali malo o le Bremer Lodge and Spa. O lo whaasolo pea ngā luenga whaatino au nanga e tali atu I a afianga o le tau. Mai tala mulmuli ua awai atu nei sui o le vaenga o puipui ngā New Zealand, le New Zealand Defence Force, mo se ngā luenga tele. E whesosoani atu I le malo au whatasi, ma lato tau mawhainga o le mata e tuai o ngā yoinga mata iala ua whaatuina mō Korea I mātū. Le vaenga o ta o sanctions monitoring. Ele ngata I lea a ua whamawina fo I le awai atu o sui o le vaenga o puipuinga, mo se Port Kalame wha military wha avao malo. Whamawina o se taimi mua leo le awai atu ai le vaatau o le Royal New Zealand Air Force P-8A Poseidon. I se Port Kalame e awhi ai mai isi atu nuu. I se pepa o whamtalanga ma le vaenga o puipuinga o lo ta ua ai e 20 vaatau ma le 20 o vaa le tau a New Zealand. O lo awai atu I le Port Kalame e awhi ai atu nuu o Japani, Amerika, Australia, Kanata ma le malo o Farani. O se Port Kalame ua manatu e sanga wha mausali ai le ngā lulue wha atasi o paanga nei I tū langa o le puipuia malu o lato o ngā sami mo lato watu nuu. Whamaonia le mai ai o le Port Kalame o le ai pea le Poseidon I tutono Japani, whesosoani e mātai tuina ia o ngā sami, ma tau fia le tele o whela ua inga wha asoro tū la whono I le vao waa. Ia mauti nolo o savalia pea ia inga mta ia lau malo au whatasi. Whailo fo ile anga I ato le HMNZS Aotearoa, mase au helikopa o le Sea Sprite helicopter e whaawaua na ngā luenga whaatino o le mātai tuino o ngā sami matali atu e ala I le avato o tiso o waa. O le awhai malanga atu fo I lea waa e Asia, Vietnam a Filipaina e tu sai fo I mga luenga so whaatasi a o le maalienga whaavao malo atu nuu nei. Ua mai asainia mō puipuinga o le o ngā sami o Intia ma le Pasifika. Po le vaenga ua taua o le Indo-Pacific. O tātou telefona mo le nei tū la o le aso whaafetai whaafonga mai, tō whaasoifua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Mo le tātou poloketi, mo fono whaavae, ia, whiololo lava nai, tu malo foi masui mamalu na fa leo mai o sala tu fautuanga molo tau silafia o leo fatino fontanga komiti mal matanga venga
ma le komiti galulue i le toe iloilolina o taiala fausiaina o ne faiga faavalelei mo le faatinoina o le poloketi auā le manuia o le atunuu lea foua i ai le taofi o le a tau faatulagaina ma silasila totoa le malo i matafaioi tau ave le matagaluega ina ia mafai ona ia se sosoani mo se faamāmaavega ona o maitauina ua telele tafaio o tau aveina le matagaluega mo le lumanaʻi ia o lea e manaumi ai le tatou galue faatasi faatinoina lelei i lea itu lafo mai lo outou faatutuaga le lalago o lenei aluega auā le aluluma ma le manuia o le tatou atunuu le gata i lea o loo tapeneina foʻi nisi o ripoti o le poloteti i le tolu tausaga ua tuanaʻi ma o le atuina atu i le makaluega o tupe faapea le ofisa o suetusi sili mo le latou iloiloga o le matanuega o le mafuaaga o nei susuega ma le ipoti o faatinoina ona o maitauina nisi o faafitauli ma luitau sa tulai mai le faatinoga o le poloteti i tausaga ua tuanaʻi ma o le alo lea ua fai ai le tulafono e maua na ioina a o le a le alo lava le tulafono pe a maua ni ngai oina le talafeagai pe soli tulafono le faatinoina lenei poloketi ia lea foi ua famauina lenei matagaluega le lagolago sua o nisi o sui mamalu i famanatuina ma le faalauiloaina o aso faapitoa e pei o le kanesa faapea le soifua malōlōina lelei o tinā ma tamaitai tupulaga talavou ma fanau laiti o se o totou atunuu faamautuina atu i le tauaveina o le matagaluega o tinā ma tamaitai faatasi ai ma lana fai paaga ma le matagaluega o soifua malōlōina o se mtaupu ia sei on sai ma lava lau fiona minsta sei tuatu lava noi lei te tairi tuangai o te faafisili atu i le fiona i minsta po o le atonu le teimi e faasalau mai ai faiʻuga i le faagasologa o galuega a komiti o le fono faavae o lea e taoto ia vaegatupe ia na vatu ia mai moʻomia po lea le tulaga auā lei ai ia faipule fou ia faatoʻa tofia nei e tatau ona fono komiti faavae i le tulaga o seleni ia na vatu pe a foi o iai ni mea o totoe e tatau la ona faailoa mai po afea e faamautū ai le tulaga lea no lea e nofo le malamalama a o le foʻi faalogo e faapea o le a le toe taʻitaʻifono ia faipule seʻi laveʻau mai ia faiga faavae ia ona e lelelei i le faalogologo atu a faipulelega tau faipule leitule nei a faipule foi lenā itu e lē o se mea lelei le matou faalogo ia o le umāua atu lo finagalo mau atu lo finagalo lo fioga taʻitaʻi leituagai ia o le mau tusao faamaumauga ia leʻi saunoa laua fioga le vaega tonu lea a o lea ua manino atu fioga sa o iai le talanoa i le paketi lautele atoa le sa au talanoa ai i le faaogā tatau tupe tuatu lava loa la fioga i le sui palemia ia afetai atunu le ua tamua le filufi auā le ia le faamoemoe lenei aso atunu le sa tusitusi le ilalo le fesili a le feoga le taʻitaʻi o le tuagai po le a tonu le taimi e faasalalau mai ai faaiʻuga mo fono faavae ae maise fuafuaga o feoga o faaiʻuga le malo li faasalalauina e oe ae amae aloni tapena le faiga faavae ua maua le faaiʻuga ma le faatinoga tatou galulue ai ae o faaiʻuga le
al malo ia la sit fia disi me confidential isi me disi tai ai le ngang o me umane e manuia e voi sa normal ia malo mo tan na il tele lu ita oi ia a me se foi ia le audit mo di poti mo tulang pena oi fout bloquetti lo fa oi fout bloquetti mai wa mo di mausa mo le ta u o fa mo le oi le voi sa no le tele o tupeto e fa fo io bloquetti ati ya le fainga malo le fionga al fatto tu le tu sa motas sa ilia va no ia va veo o so son ya ila tu em no mia na nganga le o mai le tolu fata sanga momo tele fa fitau ai le ma fai fo iona tatu no foi vai ia moto de tauan fa tino la no fa tu momo so sayete eita mato lofo se me fa fa fitau dio so sayete sa fola e moto le ne ya se on sai mai lo tai ri tu ngai se fa mai a tono moto le ne malielo fino lo fio tai ri tu ngai ele tulanga malie mai lo fino lo fio tai ri tu ngai se tu pera ma lo min sta le fa mana tu lo mato leo ma tu lo fio tai ri tu ngai se sada fai foi ma vai men fo se I fa ma e ma Italia ma lo le vai ngatonu le wa sa no ilanga tau no manino sa mo lo fio ngal sui parmi tu ai li anga lo fa fonga sa mo fa fonga sa mo yo ele o lilo lo le fa fonga anga sa mo I upu lafo ele fio ngal pa le mia me ne ka peneta tu loa fai mai vai ala le tu tu le la wa metono tala ai fa fonga oi au maia le fina ngalo le tua oi o umanaso asi sile nitaya lau mai fionga sui fai pule au mai fina ngalo I tu malo au wala me na sa ta off salen fen fa yai al melwe tala no au ale ngata na minsta a sui fai pulo le tu malo oh ele ya me ai fa fitauli tatu ti tapena lumana o amele lei fusfusum viele tua o ame fa le ton ya tatu fa pena on fa el font le me te fi fa sa sa no mai lo fio ma tai le tua sa for le ton el moto le nei finga fa vai a fai le me fai on a fai ta ofi mai pe mato ya la mato se ili se wala fa sal la wai mato ta off leo ma watu sa no mai lo fio ngal sui parmi ya tele eu vou fa vai for le moto ni tele vem fa vai ili tasis vem fa vai tele au vem fa vai vem suya ya ye fa le ton la so to na filis vem fa vai le sa to el moto I venga me al malo me lo conflict of interest ya da te fai tete o le vai ai le tasis se vem fa vai ai sili mo vem fa vai tu sia na lo vem fa vai e fai fa tenunga malo sidan fa penatu lo fenga mele ya munir sa no ngalo fenga ya le ma watu le vai ngale o fionga rong vetalai a mali mai lo fionga le ngai o le sa no ngal minsta no sa ta se me fi fa sa o po se me fi fa mama la le vai fisili fi mama la mo lo to dua mo me yo o bloquetti o tina I tu malo le sa ta no naf ia mali mai sui le se ia vatu se so soan ya le no fo le vai ngalea a o le o le vai ngal nei na lang langa fo I finanga lo sui tu sai fo yo le tu la me lo fio ngal sui tai o le tu ngai le o to fa fonga le a matal for sanga al minstal tu langa le foi o tali manino le fio ngal sui pane mia I fainga fa vai
le fou tau mau atu le saunoanga le fionga sui palemia e fou le poloketi le nei a matau atu la iai le ausia o le 5 tausanga a lo whaauau pia whainga whaavae iai ia o whainga whaavae lava la rātou ia e mawhai au na iai le taime e fisui iai ma toi teu pe a whapea o iai ni to o tu ngā o le poloketi o le finangalo le o le fionga sui palemia ma le whainga malo fo i watu mai nei taime ai mali mai o tau finangalo i le vaenga tonu lea se i fola mai lava le atoanga i le fionga i le sui i le minsta e o le matanga luenga ma le poloketi lea o le fisosani atu lea na foa i le tu lea o fionga le family atua pa yo mota ala no tutula yat a faita wane aso fato a torsu mal valuaso fionga le minsta family atua oi al poloketi ya le fio mele fio nga sa fa pitu sa no e foi pon po nau te ingal na le fa nga malo al fa tu i le tu sa mo ina ia tasil manuia la ngang fa lo fa ftai sa no lo fio nga mista vetalai ya le lo fio nga e o sim tau pula no le mata tu bo se le fio nga mista man tau pu ia tau bloketi la ese sa no ma ya ole tulanga le sa ta o hoi fa fa vai ya le fa sa no ta e tei me mo ai o tei me to en vai no a wa to na mai si de fia o mai e mo me o a hoi komiti nei o ati na tu malo e fa vai fo ya la fa nga yo ya e tu pende wa pasi ro ta tu pende ya a matano me fo la ale tulanga lo fionga de minsta o le te tau di maina tusina mai le masina te ne man tanga le tanga fi ma ya lo to alia bloketi nei lo to alia e ai ta fi mati nai au fi ai ma tong ya au finga rega ele mo se tong ya au finga rega tau ban masina se tema ma fo na le sa tu lo ai wala le te mi mo ma se fina ngano ka ta ya la ta ya le fo se fa tong ya le tanga finga rega ya le wa ma wa tu lo finangalo ma wa tu finangalo su mamal ia peo na e fa fonga mai se le fa usia lo mai le aso tas todos fur mal valu aso tam se e mai fainga malo le lava ya lu ape foi faus ai mali e mai o to finangalo pe no fa yat e ya tai me foi e fisu e inga o fainga fa vai matanga lu e fu ai to tu ngal poloketi mani fa mo nga ele o ta oto le le ia fa yunga ai mali mai o le fa ya tu fa unga no fo tu atu lava no lo fionga mi sta fa wa tsa no ya va malo fa tai la fionga le fong fetalai tau lava no pa ni so tu langa o fa ilo mai e so sui le tai o tu ngai fa penale sui tai o lo to si la fia tu a to fu valu la fionga le fong fetalai ya Maria Maile fionga mi stalo e fa ula ve fa le atalua fa ftai lava le o mai tau atu le la se le fionga mi stalo le tulanga le bloketi le na stu ala lo sa va tu temio le a la unga fo il nei tu malo po le ase fo fuanga o ye il tanga ruenga mi se fo le fionga mi sta le ese o tangata le au fa i o tangata i tono le tu malo wa le sa o tanno le temio tu na ya o matong fale atas itu silio na to tele la fa ingo tangata no foi ai tu sa selen ya na on fi lola ba ya fa ta tia tu yo o tafa pele ise si swinga la titi en fai ona tu ai na ia tala fe ngai le fa ingo selen e fu tangata no foi tu malo man fa la fa tai ya tu la no lo fi ngar min sta ya on sa mer min sta si tu la ngor su palmia sa no ma ya so after mul fa sidi lo fionga le su mamalu o faleata lua le na sa no le fionga ile mi sta fa to a lua fondo to a lua il va sunte nei ya sa o fu ya ile a fa to fa la inga ile te penanga la na vata tu la le tu la ya tu lo fionga ile va inga le ya lo wa manino ye le fionga palmia ya ma apenete le na tu ya ton te temi ona a widili le ai ina nei
alu talatu au le te leo le sese e moni ai ia ala nganga o le pulo ke te le tina lo ia tina e pisinis tato nu ia pia tulang fa pena a o lo lai le ngalueina le wao tulang fa pena to le fa mo moena na tato ia le tina ino tato lele na tina ino tato lele la te lenga le na le ai a ton se temi fitu nai ia fu le tali mai au nei temi pe ana va tu le polo keti amata ia pe fa penale nganga lo fa fa wai oe ia la nganga fa lo fi ngot Facebook alo sa no atu la ia se on sai mara lo fi on mi sta ia fo le fa la via se me la titiane lo fi on computela o le semana tu foi le ta wole saunanga le fi on mi sta a o le u family ina lo tanga te le mesa o fi mal mai o le wa o manino atu saunanga al minsta o ma alo o felon finanga mana o mia ngal lo fatas mela le ta wa lo ma fo fa o le au va ya tu ata ta maile saunanga al minsta e va tu foi le so sale ile wa la ngole o tupe ata tu tunu o mana ya foi melo o fa lo tu le fiong al minsta o ta de le mesa o no ye ele to alo malo in me pi o e faile o lo ket o te fa fetai nga le sa manino la utala ala fo mai a te o te fa tautai o te va ai le tamao a inga le tunu a ye tanga te fa le tonu fa ngo fia no fa malo loi ai fa tai lo fionga mista ma lo fa tai sa no ia fionga fon te lai e tu le no le fa tuanga o to mai mala matu fa te tali ai va malulu ot foi pe o langal mta oplea le mta opune fa ka kongia kungia ia tu pe o le mato lis na tau fi fa la wi lo e le sa mensta e mato te sori tu la fono ile sori tu la fono ile le a l'istalaino al mato lis ona o soli vali lo le fa malie le fa tonu au loku a fa mai mtalo ele ai ma se lisi tasi o le stalaina e afia o mai a fai pule la ave la kupe ai nga o ko wale o mai malisi e le stala ai ma se lisi tasi e o fa ya la mai maula ma kupe ko ko nga fainga ia ko nga fainga ia o le wa ma wa tu no fo na tu mai o le wa ma wa tu no fo lo fina lo lo fio ngarte ta yo le tu ngai o venga pe ya no ta wa tu fo ia ya fainga fa vai o no sui tu langa na ia e tanga ia il tanga luenga mal malo tu la melo fio ngai le sui pa le mia e fa ftai tu no lo fa ma wele ala tang fai tu atu e pe ona tang fai atu to a lua fono le fio ngai le minsta amato nei ma feo ngai le minsta tupe ya ma le feo ngai minsta se fo maroloina sa ma tu tono komiti mai le napa ya inga e o mai le nei tai pe le nganga le tom vai ya tala ina nei tele fesili le feo ngai minsta ya le fo ma tu tono fo ya ma tu langa na lain fai na fa yunga le na tai mi lo feo ai ta tia ia mo le nei tele sistemi ta le feo ngai le twai of the light ia le o to tu la ia to ma ko kalia ai pa wale mea ele o se polo ke ki kwai ngai mea o polo o ye fo o polo ke ki whatever ai o le sui pa le mea male mi skal kupe sa ia i te ton mala le i mea ma tu fai twai de o ma wa tu lo fina se me ka walu se ba singa kala ngoa ala o fionga al fong tala le o ma wa tu lo fina ta to mai ai ele ma lo o le polo ke fo pa to fa fonga mai fo ele uma le lima tau sanga le o to fa wa mai le nei vainga pe ano fa ya se le fa usia lo ma se aso tas ai ma di mai o to fina ngalo le fa ya tu fa unga tu langa le
se I whaawau pēr sau noanga le minsta. Ia ona toi maua le oni o tau finangalo le taimi munumuri. Ai awa le atungalu o tau finangalo tuno ai mai lau fionga le minsta sau noa. Lau fionga le fongtalai. Ia, o lo iai le whau la vea tei. Tula mai le sui o lo whau la vea. O whaleo le familia ino le nganga ni. Taftal tala le fionga le minsta. E watangia ia tatou tau le lei. Al tele au sulu e mawaifi ngota. Nana tu watu yau taf. Wa wale na launga mene o le ia tusa. Tu watu yau taf la ufionga in minsta. Tulanga le o ia tau business. Ona o le ploketi na tuana itu nei. La itia nai business na family aina ploketi. Ele family aina fale o loa o mato I tu malo. Ia nan tu atu taf. Po le ani whainga whaavai. E ma whai o nā ia ainai. Ma maua e mato fale o loa I tua. Is family anga mai ploketi nei. Wa mai ta wina lava. E titi ana I company te tele. O lo maua family anga ploketi. Sampai atu nei. E an whea tu teimi whanu. O le mautale nei. E a fua tuai. Whewhaninga o tātou tunu. E ala lea lea I atusa. I au lape ma le tūla whono. O whaingi whawai. I o le tūlalo nā lei tu malo. E alo whangia. Ai lei whai au whono. Ta yala ma. Fuafuanga mau. Alo whangia ia mātou business tua. Ina itu I whai tono o whono whawai. E mwhain whaongai nei nei whaminanga mlo whaloa. Malo whafta I lo fionga le sui malu sa whatalua. Ia e wāsanga le lea ma whamaunga le. Ale tātou maota o le te tālsanga ina ia whātino le le polo keti le 2 miliona. Ia malo le whamanatu lo finangalo sa e sauno iai. Tulai mai lo fionga le minsta e whawau saunoa. Fionga whongwhitalai. Mo se ava noa whamalmol. Ia, maria whenoa lo fionga le minsta o lo tulai mai fo I le isi whau la vea. Ia, tulai mai le sui o whale alupo saunoa. Whaaloalo lava. O fionga le minsta. Waftai mo le folsanga manino. E sau no lo a ngā lulue le komiti ngā lulue. Wal whainga whaavai. Manino lava le sau noanga whawhitai. O le whisiri fia malama lama. Whamata le ase taimi. O le tau te whaai e. Time frame. E o atu kurisi masi o iai. Mafo angal nei. E o ngalo lava le mato nuu o te vai rupe ina le sau noanga le sui malu o whale alupo. Mo le wha mau ngā le official phone. O le vaenga na e a whiaen mita ngā luenga o le vaenga fo le tulou ale maota. O le vaenga tau whamai le breast cancer. A le maue te le isau no le vaenga le tau le poloketi. Whamanatu atu fo I sui mamaru. Ia sau no sao I vaenga na langa langa e lo finangalo whatau nita ngā luenga taitasi. O le whamanatu atu le sui lana e te le isau no le vaenga le poloketi tu sa im whamaumonga le whono. O le nganga whaaloalo. Tau fionga. Ia tu lau lava. Whamnatu atu sa o tau talai. I le whainga I le whono whaavai. O na o e lau whaupunga o sa uni whale alupo le mea tonu lava lea. Ai lo whaatalitali mai se finangalo le minsta. Ingo fia lava lau whasiri po a whea. Ia si sa uno mai. Lau fionga whongwhitalai. Ia se on sa mai le sui malu lo e whau lawe al minsta o tupe. Sa uno lau fionga al minsta. E alo fatu I le fionga le minsta. O lea toa a matalan folasanga e tu sa I o finangalo fo I satu ina mai. E whai asina o te inei tae au, mai tau atu. I le taimi na fola ile ana watau ale naitu. Sa tau le talia ina le atu ina ele nei o le miliona. A le o vai atu. E to a ono le o tau le o tutu lai mai le atu ina ele nei. O lona wing, na o tala wha alele. A lai tau te iloa ina, le ao ngā o le atu ina ele nei. E o tu langa na wa o tu lai atu ai lawa fionga le ponga whetalai. Pe so soani I le ngā luenga.
Ale fionga le minister. O le nga bong tolai se me fi fasa. Ya tu la mai O lo to vaenga le ua tu le mai. Fatino me sa tu fola. O le ua palota le tu nu ya tu tau. Fatino le mal fa maoni. Pawanga mako kua lalo le nga o lo ku malo. Na makwa kele me se ga fa yai. Me fa pito. Ai ngala be ai o rua ka ngo fo mai nga. O le o ma wa pa si na la fio ngal tai tai le tu ngai. Saya itu o le o ma wa ma le ala si mal parmia. Ma le lo fina ngalo lo fio ngal tai tai le tu ngai. Astai. Ma le mai lava lo fio ngal sui parmia se va tu so so no fo. Ese me ye lua le mai ta wa tu no fo. O le ati nai o le fa wow. Ai o le toe ti mati no na fainga fawai o le mafuai na langa langa fina ngalo mo o le ati nai o le fa wow le ati nai nei fai tau lai me e lua le ai o le ese o le ati nai o le fa wow e le malo o tu mai nei a ni fainga fawai e fa mautu inai mani mea o to ali ai le ati nai ina ia manino e so longa le lei ia mane mai tau mai le mota o tu langa na o le ai ai tu la mai lo fionga ile sui pare mio Aftai le ai e tu ole fesili le fa wila vea le fionga ile sui fai pulo fa le lupo salo tu sa le amale fionga te tai ri tu ngai ia la tali fa lua tu ia e fesili lua te metas tu ititia o tatia mai le tu mau ina nei lo va tu te ora me ver mori Yo, ia pe la nganga le na. Abra veno si tatu fa longo minister. No fionga le fonftalai. O me se usa mai fa la talua. O me fi fa sa. Mau te le te ele. Ele polo kekile. Na le la a vatu ai mai tu malo. Ia me se foi ma tu sa lang lang wina polo ket. Ia me la le fa malu lua tu ele fionga le minister tu pe. Ya le ai on sai me fa pe le yo ye ta to ela flafo inga ya me ta una fa sa o lo fiong fon talai lo fiong la le ma lo fa tai o lo ma wat tu da me lo fiong ali sui par si te mai me la titialia na le wa italia tu si me le fa me le fa maun yo ma tu fa maun ata tu tola no lo fa maun il fast fu to sa Mede le umati vai Samoa. Feng fa mai, tatu si le fa mai, si le ya onga. Le fa ua ruma sa tas. Le fong stala. Le na la fenga, ma tu te le. El me fa sa mal fa lo alo la fenga fong stala. El me fa sa o le me lo fenga si pa ni sei tu atu le. Ele i tu puri le le matu taimi. Sa no le fenga. Na pa o le mele sa matu fa tu ai. Ole o to capeneta e meu a ia voi meio conflict of interest Maria Maria lua fionga se matu so so ani no fo lo fionga tai tai o le tua ngai pa sul fondo oi bisida le fa lo no fo Samoa Alicia mai le mi dia fa u por motele nei tau no la fionga sa fa pito fai le mele nai me ainga Oi, se la tai so tang. Al motele nei. Tau si mamalu lo ta kwa Samoa. Oi. Ese da anan bona da lua malanganga. Pa vitai le tu le file mu. Al le lafo mai o conflict of interest. Pe non fa penat. Oi, o le maule nei fai fa vai le tu sia sa ta oto. Au ngā lue. O le uso malatali ele se conflict of interest. Se fa maoni. Mele uia ta tu te fa pena. Manatu no foa o le mele la ngai ta tu wa ia de manatu no foa o le fa ku fu fa vela be o ele wa sui parmia ia a ulanga ku ka wa ko malie maya ki ngai ka le malie fenoa maya lo finangalo lo fionga tai tai malie foi lo finangalo sui parmia se ia watu so so anya no foa
o finagalo uma e uiga i le poloketi lea lea ua uma na avatu le fesoasoani a le fofoga fetalai ana sei outou tua avanoa seʻi faauma le lauga a le minista e atagia ia na faiga faavae ma teuteuga o le mea lea ua uma na avatu fesoasoani o nofoa o lē seʻe le poloketi o lea foʻi ua toe amai tonu o le tala le tupe ae o le teuteuga o faavae ai le faiga o le poloketi nei o lea e mafuaina lagalagā outou finagalo pea na ufai atu e lē faigofia e laga e fou le poloketi ae o se poloketi uaogā mo le tamaoaiga o lo tatou atunuu pea na ufai atu e leʻi fausia loma e le aso tasi ana faapea foʻi e uma foʻi le 5 tausaga ua tatou vaai foʻi le atalafoia o le fesoasoani mai o le poloketi i le tamaoaiga o le tatou atunuu ae malilia outou finagalo o se isi sui usufono e faalia sona finagalo o le taimi lenei ae leʻi maeʻa le saunoaga a le minista o le au faamutaina seʻi faamaeʻa ma le saunoaga a le minista i faiga faavae o le poloketi nei ma le faaloa le tulaʻi mai lau fioga a le minista faauau le saunoaga faamalo faafetai na fioga le fogatalai ona ua sepa ia lea o toe faailo mai le tulaga ia pea ona saunoaga isi o sui o le minista fulvalu aso o le matua e galuega a le poloketi ua 5 tausaga mo lo tou silafia o loo galulua le komiti ma le matagaluega le faatinoiga o le fuafuaga taoto mai le tou fatutuaga o la lava se mea e tasi ai le komiti e faailo mai lava e isi mea mo le silafia o le tatou maota pe ona saunoa le minista o tupe ia ua teʻi foʻi lenei taeao toi tia uma ona tou tutulaʻi mai ma failo mai o tou manatu ia ae leʻi pese lava sesi i le 2 miliona lea i le taimi o fai le faiga palota tou tagaʻi foʻi le toʻa o maluia o loo toʻa ma taputapuaʻi a maua foʻi o tou le toʻa ma le taputapuaʻi e maua le manuia auā le atunuu ae lē ona o tatou ia na o se tali na atu atu ae lafo mai le tou faatutuaga ia i le komiti ma le malu o le malo ia mo le mataupu le laulagasua o nisi o sui malu o le famanatuina ma le faalauiloaina o aso faapitoa pei o le kanesa faapea ai foʻi le saufua malōlōina lelei o tinā ma tamaitaʻi tupulaga talavou ma fanau laiti o se o tatou atunuu faamautū atu ai le tauaveina o le matagaluega o tinā ma tamaitaʻi faatasi ai ma lana paaga faiga paaga le tagaluega o soifua malōlōina i le galuega faalauiloa mo le kanesa o se tasi o aso faapitoa o loo tauave ai le faamuamua o le malo i lalo poloketi o aiga manuia ia se tasi foi o mataupu na fao mai ia i lala i le mataupu e pei ona laga mo se isi mo le iai o se fesootaʻiga faaloalo ma le faatumauina o amioga saʻo e faatusa ai o tatou aiga ma aga faaleaganuu lea foi le avea pea le faamamafa o le matagaluega i ai upu fai ma le mamalu auā le tausieina o le filemu ala atu i galuega fatino o sui o nuu sui o tamaitaʻi o nuu ma sui o le mālō ia mau ai le galue fatasi o faiga nuu i le solapuleiga o lenei faafitau ia lea foi sa lagā foi i le aso ananafi tasi foi manatu faapea o le a le taunuu ona o lea ua tāua se tasi o sui e alavatau lea o le baby bonus pea i se a ua le faatinoina ai le tala o le tupe ma foliga mai o le a le faataunuiga mo le silafia o le tumau pea le ave ai o le faataua le mālō i lana avatau o lea foʻi ua amata ona vavaai le matagaluega i talafeagai o le mālō e galulue e faatasi auā le fausiaina lelei o taiala o faiga faavae ma nisi o aiaiga e momia le faatatitia muamua faatoā fagasolo ai lea o le faatinoga o faamanuiaga e iai le taofi e faatino i le tausaga faletupe luafe luaono luafe luafitu ia o lea o le aseu le vaa o lufilufi ma lenei tumālo i fanua lau afioga le foga fetalai ma le mamalu o le maota na i motu gāafa lenā ua taoto atu auā le tapuaiga o seu tumālo auā o lufilufi ma aiga faapea mo li oo ma le aigaua o le tatalo ma le tualalo
tūlalo atu o lufi ia tu maupea le mamalu o le maota o Samoa. Ia whamanuia le atua le taitainga malu o lawa fionga le whonga whetalai, whapea le nei maota. Ia maua fo i le tō whapoto ma le utanga i lawa fionga le alipa le mia, ma le mamalu o le kapeneta. Whai lau tusi o le whono, whaurulunga mtanga luenga, whapea pisinisi tu maota. O tapua inga le oa o au mamalu o le malo, whapea whono, whapea le whono sui tōwhia. Awa whaiva o le nei palemeni. Malo Samoa, i ona maota, malawa. Sio tu malo pele o ana matasi, ele fausia loma i se aso e tasi. Whai mai le whai tau a le isi taitai longa o lalang. Awa i te whisilingia i se mea e whai e lo malo mo oe. A whisili oe po le a so sao mo lo malo. Ma sao fo i tautua e manuia i oe le tu malo. Ia manuia lau tapua inga i whanua, ma o tatou welele. Whapea le mamalu i whawhengainga, wharitua, lau fionga le whonga whetalai ma le mamalu o le nei maota, wa i u so matou. Ia manuia tele le whono uso le tatou atonu. So i fua mai manuia. Mamori atu le whamalo ma le whawhetai le mfoa i lau fionga i le minsta. Tusai le tāpinanga mai a e a foi, wa e sao noa ia i le nei vaenga o le aso. Ia wolongo I longo a longo whaavatu tu I le maota. Tu sai lau sau noanga matango fie mo le tele atu whaafitai. Whamanuia le atua I lau tausia o le metanga luenga. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A cartoon showed a thief wearing a mask and pointing his gun at a frightened woman. He yelled at her, "Give me your valuables." The woman in the cartoon grabbed her friends and started putting them into the bag. Clearly, the person who drew this cartoon understands the value of friendships. You see, we're created to have close connections to other people. For us to have success and happiness, we must have connections. Everybody needs somebody. There are few things as lonely and sad as going through a painful experience all alone, without a friend. A wise man said, "Friendships are the food of life. To love and be loved is the greatest success and happiness there is." Robert Louis Stevenson stated that no person is a failure if he has a friend. And one guy said, "A major goal in my life is to end up with 8 friends who are willing to carry my casket." At the end of our life, it's not how much money we have that shows our worth. It's the number of close friends we still have. But not only should our friendships be close and caring connections, they should be constructive connections. Friends who build you up instead of pull you down. We can't choose our relatives, but we can choose our friends. So choose your friends carefully, because they will either make you or break you. Make sure your good friends are good people who make you a better person. And remember, friends are not just a way to get what we need. They are what we need. If all you need friends for is to use them to get something else, then that's all you'll end up with, something else and no friends. God gave us things to use and people to love and enjoy. So do you have connections? True friends who care? It starts with the best friend you'll ever have. He loves you so much he gave his life to share it with you. But the only way you can enjoy his peace and prosperity is to become his close friend. Today, you can get connected to Jesus Christ and start enjoying his friendship and good life. Just ask him to forgive you and take charge of your heart every day. He'll not only give you happier friendships and better connections, but he'll make you a better friend to others. Just think a minute. Esililo matai Pesamai Matango fie o ele ali La ei o ile mama ia o ele tupu
vi o ele tupu fusia ile malama le poni sa ua sola ngate tele siu fofonga ngate tele siu fofonga e ofo ngia oe pese mai e ofo ngia oe e lo mai e ofo ngia oe lo matai ele mavai oia e tu maufa avava mai le amatanga e oile ngata anga le atua toluta si paia tamale alo le ngaga leona mata utia le mamuena fasia e ofo ngia oe elo ali ese mai e ofo ngia oe elo mai e ofo ngia oe lok matai sili lo suafa matawi ai vinga o se vivia enei e silio Se forvalio le femia pese tapuni o le puni ala va ai le divang o le fiafi ma le pese e o fofongia oe ida ua toe vanu mala fa bidu teo na talea o le tula e fa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ja, ua te ulunga tui nā mala tūtū mo i Samoa le nganta i le soa le nei fo i vai aso antoa.
a whai wai isi ngana wale tau tamali i le tātou maafutanga e poto le tau tai e le taimi sasi i lana. Ai o leo te pena mai sa o le fionga ia le a tau sa vea ma le polokalame le nganga i fo whaiva ia pia mai a tātou tala i vai whanua mai le Pasifika ma le langi o le a whungai tātou le whalitua ia polo tina matua tina malolo ia Miriama la le toa pobari e le tu lai wha i le awhiawhi. Nei mai a lea o na so an tuaile ma le wha wawina o le tātou polokalame o e ma le tu lai whono ia ma le sunga le ni santine le tau wha ia tu marwao siki a shu o le awhato a mai a nei a tu lava o na whai o na tui pui pui ia o le Covitis fulmaleono. Mo le aua malisi lea la a saudi atu pui pui le talitai lea so antai au ia ma le au malosi ma le fioanga o sale i moa ia o tō mamana o lo boboli atu o lo whaanga mai le fionga le teitai malanga ia le fionga ia Mulipola Wayne Laus ia ma le sunga le li santini a wā le tō o le whaiwai le tālonga lea so antai au ia marui tele ia whaanga tamo le a fionga iai ia ma ia ua foinge ia koka alupa ai kongol malai au umai lua tamale lei matene le lei ia ole ai wai mala manuia le fa moi le aso ata ia tolunga atu ai mala tautua mo isa mo le nei fiafi manuia tele la singa e misele long weekend ia fa ia tutua au kila nei mo nisi o nuu tutua oi wa ai tapuni fala talvai le long weekend oi aluma avela ufangu fuala au o to inga fiafi nei o asfori e ka ke koko e alu ka kala ko ga inga ai alo fatu soifo male penisula mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se Yesu solo ia samo no uatulu se ifai mafia matama olo sisi vai ma pepese matata la tunele a oma ema de ilano ole di na o masia upele ele mafai nanga ona ngalo le tafe mali o mai singano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia samo alo uatulu se ifai mafia kiyanga ie banga atene matama olo sisi vai mapepese matata la tunele a oma emane ilano ole di na
pea ona lawi loa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se I esusulu ia Samoa lo watu se I vai mafia fianga ie banga atele matama olo osisi vai mapepese matata